ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله صلى الله عليه وسلم إيغانيرا تبوك أو مناهغا نيونو كنيي أو ني لزورا نكوني همبيغو ديغان بالا غون ديغان جنيدا والله فارني ما غوندي جتهادينيا ناندي انتويري agemu sababa ngade Allah warna koni wucinne ayandi awonni sehebe ko nga tuta agemu sababa nga Allah wajira gini le gamunde awa ara golle yi wonya himbe wo diga nada nga babu be go no gotini hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ana kem babu yakam parce que batanum posre Allah ko motin ton po buringen kinga o kem babu kam ngara diga men jonko mbori na drinyeni ango kem mu ku jiragin danu ne ya hayin kanda jiragin konnen kane. Bismillah Allah ta'ala yambe bakange malamin magandini ga jiragin yimeni maniya mani sabuda anga dunge idangani anyi tokono mabirambe لك الذين يمون قبانغي عندغني كونغا تونغو إلو زراندي عدو مبرا كبير أنغني غارانتون تونو إلو زراندي أني كم بقاتين دوكو هنا يعني أنغني غارانتين بانغانا أنا هنغا كمين قولندي بسم الله يا رسول الله تي يمون تري عندغي مندو دي غمبالا غندي كونغا تونغوني تي الله باني ناونغا عدو كوتانغا إنغني كوتا لغارينغا kuntaran dunga mundu ti maga jihadinya ti naburunga adi yimenu nyonkinga Allah taala ayani tuananga bil muttaqina ti Allah kannanunga annama yamunya dunga mundunu innama al hasr sirsu gawtini ngiwa munena to yana yimentai sire suntanya na maganda sire be ganda tungunini ti Allah bani na unga ado ko dalagaringa i sondo munga sika adiku yemmu iwo gere ne aywa isikandi adi sero ku ganna bakel lamuru kapanga Allah fare ini mogo suronde dawa ini mogo suronde ini ken dabarni adangani de ini mogo suronde ni silahan dando soromade nga hakikan himbigan himi hakikan ngade Allah yimeyana koni in kata garaba sundini Allah yimme yana yi wancandi ana komi gati dia nan bugu Allah bange an kunnan tagu kapatagun tonga kyani hakika ngade o yijira gini majazan shari'an jira gini ni Allah yimme yani qata Allah kana komi qata anda gemme sawa ngade ngana akhir mo antar lakin kariha Allah in bi asahum kata ambil gadigan no kulate hinade Allah yimana koni in kata garaba sondini fasabbatahum Allah yimme yana iwancandi ana komi Allah gatida an kunnan ka taguntonga koni taguntonga ya garundo lemundo watunto min taguntonga Allah gana majazin ko awrante haqiqa sedengara ho bure nya fil haqiqa mo gontay na mo gontay kontai angana hakikan bay ani luzural liga angana sharia bay ke bilangi gira gini bismillah ada hanya ganda hari gamba kadi Allah fare kapanku ngade imai agaji din harbane ya maganta bunu dinde arbane kamu siki muna haginda jamandi kem bonon den korenne de we muna kamu siki ani yugo ya gare kamu nagati ke kotang kebira idiga mbala ko nyimyange
bismillahi alfitinata igandigana inyi fitina londini aga do me nagandi aywa ande ka mundu inyi fitina ga mundu naga dangani aha igandigana inyaga ndagam bonondini inyaga walla meya inyi gollen su bonondini kebri aw ke mo yade keni ngadi ndi Allah sallallahu alaihi wasallam ayenu nda ngonna tan di jagi musawaba nga agati in toyre i me gara ko ngokuno ko atange nan toyre amma wari de amella Allah timane ike imami qiri igandigana aywa nami men ko ni munahaga yaro men ha woni ha kibida aga sire mai sagene de okay mo godi bismillah ngade teringan dana nyangi ngo an kunni munahaga ni kudade honu wa gadi yire kumpitu munahaga ni hina ngahum sama'un iwasumu kuna knyandi ya jawasis minhum aha kunyi meni munahaga ni wa himbe ga hay ko ne se wa knyandi ya ba horu wono isondo mulla huntenni yo munahaga ndiga men teringan bismillah Allah ta'ala Allah ni tuwanunga ti du tonyanda nunga de da wari golli bure nga ko Allah magasu ana Allah garun korno mani an kuma nan duwa tonya mune ha on kana aga take wadi abadi muna hawenu kura fitina mundu anke Allah fare dangani ku kane de an alli wakati Madina ira fitina gawe mundanda ira hinu nyilla kupa andangani mabira keme de manden tongari al amru Allah hinunga bange hingane dina ke imagri o ke mogori ma Allah khawi khallenga atoko ko khalle to Allah khallenga de itaguna simme na gollun dabari wona ke bono dina kamo wona mani nyana wona mani walla ke kane imagri mogori mande mandenga worne na bange ikun kata imuku ikunga kyari hona itiga intadi iro islam agundi na ni islam agun kanu yehi ay surungo nyaqini aywa yo baka suru maga yo kedi kinya sabuni garo la ke suni muna ha hosire angara arita lari Allah jatin sabura angara hosire ndi ho sabura himbe ga tikenga muna ha kunyani Allah min ko ni Allah binye luadi Allah binye maro kentana sabura de bismillah wa minhum man atiyim munqani munahiqunga kungo tinandangani ya rasulullah yankin nandunge nge dangani digambala wondi magin jarabi sah Allah fare ala allati nam tunyani ikum pay ga yere awa fitna nyimeri yiradi magin jarabi e ankin ga yire ndengari bati annatu jahannaba ka goron katin dengo ti kafirununga ba hayra munahiqun qiyada bil kafiri ken koy akoda jiddu bin qais Allah parenta ati yugo ati kamone ma ken sire akanin qoto aw gilli ya Allah fandi yuwan khambo on ta hayni on diga lasfar de mu on diga girndi wodi ga rum yani ban lasfar ati Allah fare ati ngani yagarin kana ide ngo kananga nda kunya garu ku wari lan taqin duri kana bo ngo jarabini kebla ya hinge maka aya moy wam basu moy woy arakiya gon la taftinni Allah farenti yahu to Allah jada agen qaya akkanun tengo jarabundi magan jarabi kenanga maro hina serengo sigi kamo dinan kana ngena ngi yagenta dangeni yagare anne ko na kamo wori ha sunu gondi na qur'an na businya na qur'an ngi hitikenga angura ma qura de muna ha bure kannun kote aw gilli agalma jiyawma bay'atur ridwan a hudaybiyan sine Allah farenga sahabun baya
na gulle illa baka umran kamana nya gajenga wujini ado kamna gatsere be su kam den baya ke yugo nyino akota nga bara adiga mugu inyo men kirken wure هذا رأس الخوارج نمبودو جمان بدي سلام أغندي أينا جبا نمبودو جمان بدي سلام أغندي أينا جبا الله فارد كي جمان سيني وجيني سيري أرو كمونا غد سيري يسوري بايا الله فارد أو كالا كهيدي أنغا جو مغسو ألهم وبرون صبر الله دا آية اللي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة التي دنيا مغا الله دنيا كمين مغا كم ورنا نيمه أسران سنكنا هو أنتان كتنا يوصلنا الجنة أكيم بيجا ما وتوها أتقبلي serebure hobure gabe la silingeni hobure gabe la silingeni slaba gondi hobure gabe wono aw slaminundi akena jopa bismillah ya rasulullah wo sire gandan kita kengo muna hawno gusuno ndini kekani takunje nyugo gille masiba ndan kita iwotini arani okuro hinun liga bati gille ke gamanya ara ngi akhre windure o anya ande ngi gamayno ngi mabona di mo sirko ngi khalli gamay me parce que arani ngi me watu ke ti hiwinde o kyani akhirlan ina halla ko ikem bagatinga ikunga inyagalinte o kyalida an qiri kintalida amma sibanya lida ini sehemo on kitakendi o kini muna hakan ta manje salama o timman dingeni annahum qanu amma islaminda an himbe qannani meda ko salama o timman denga nganani an nyagalinte kutum bonenga an wo somno kutum khairinga مناهغ بسم الله يقول أنوتني دغني هو أنتاكو كتنا ما كانت هنيي الله تعالى غرهم بيسها ودغني كي نو كتنا الله غنت هم بيوكتنا كي نو كتنا الله تعالى أياني ودي مندانا او هنوم بيسنا ياي كبيرنا أنكو غاديو الله غد هم بيوكتنا وانكتنا aganta dio Allah ga himbo kutana kemo kutana de kemo an khabe muna hagenu no konungo nyagalin tamma sibanga kenna magantoro Allah kiti awan kitana keri ga be garan kita kimbalungi daw masiba be go seren kitana an khairin yampungi Allah ga nakebe sa seren dorendi la mahalata illa mo gonta kinga de بسم الله كبرنا تيمونا نهين بسندي الله تعالى مغا سري ام بينغني الله يتا بينغني الله يتا ام ولا هي الله هي مودي ام بينو سورنو سورو مودي ام بينغني الله يتا يا رسول الله يانغن نندي نكون غاني علي قل يا رسول الله أنك نجي دعني أن كنت هو تانغيني تي أكويا ما كنت خسرم باليو باني إما النصر وإما الشهادة إما النصر وإما الشهادة أغاندا توقع جنجندي كين شاهدين براهما أكمل كين يدو كي كين يوكو بنينا أنه كتا قدابي كين خانيمانا كين طلاقادا basogoro ho kita o kota burendadi
ونحن okuka نتربص okuwa tangindini tankunga بكم أن يصيبكم الله ونحن okuwa natarabbasu bikum okuwa tangindini tankunga أن يصيبكم allahu taala na ankun kita ti yangankateya baka itunkaxundi oko kenduku walma ka andungoda ona ga masiba to kitunga watarabbasu kebire ankunna kentangi oku kallu sirku hilli بالنار oku ka متربص oni tangi ndanuya kapaga ye aga kallu buruku hilliya بسم الله قل أنفقوا قل رسول الله مدني دغني أنفقوا an kunna nahagandi Allah taala batikilindi طوعا ti aga nyongilunga أو كرها maga nanya naqini aga nanya naqi misabuda لن يتقبل qaratu Allah taala ndargandini منكم an kum munahaginu ya aga nahaganga de Allah minta munahagina hagai ki kunna faginya da basa an kunga كنتم aganya seruya aganya dinam bakanu ya akida Allah fare munahaginu ewo himbe nyana Allah pindi inanya alinginda inanya jakoya mona hagen kon dipansi an nafaka benya Allah tin tarigana man sabuda fasiqin ni aken jiddo bana gani ati Allah farenda sigin gen to goyre magan jarabi ngin na bure ngo akinna anda na diga anda ngare mbatendi Allah kuma ya jabi harza ati anna gamu ni ken koni ken nan khabare anda kini on amma kini on Allah ti hamindan na bure serenati Allah ntin ta komen na bure ligana haranda kini taw'an e man sabuda aw ken yimen konni wa ma mana'ahum timmanna ikaba أن تقبل Allah ta'ala ligandi ina haganunga gilliya mani sabuda إلا أن maganta ikunga ikafirahu ti Allah ta'ala banina kunga ada faren farakunga لا يأتون ahillandi munahaganun tarni sallinga maganta ikunga kusala iwancantunyani ولا ينفقون asikandi intanna hagandini maganta ikunga ina nyana iqonintinya Allah wari kya sabuni are kiri fasiki kini ishariyan togonga haqiqan di ati kahir nu imani basa Allah banen ti maga isawunden da Allah faren pare na ko haqiqatan o ya gawi ya sallama do bate interni maganta kusala iwan contonya ni internet islam nu kutum pata wasayenga Allah jatin sabuda na habe go jaman sallenga sabura la jaman ni ngari imaga nyirindi inille mun yari nire mun yari ndi nkadun gona me kiyen mutu intaga sikin kane tinni kahiriya ti woji hadi dabar nim pakandi iri menni kay jaman pinuma ara sallen ko ho gare khairin jamai muna hagen tadiga na jamage na han sabura de Allah begara Allah gara na habe ko khairin jamanga muna hagen tara khairin jamani ken sabuda adiga na ini ngare sabuda kebire nga kusiki sabuda nan kahu comme Allah ti sehendi aken ko ne rakini alunga dawo arakini jako yanga Allah hamindai mi haqiqa wala yunfiquna illa wa hum karihun intakina bada bitawi ina kinna dron maghraman Allah warni ken mu yakan kuten goda wana ke kini walla gahiya wana ke kini kuisa bismillah فلا تعجبك rasulullah ati muna hagenu na bure na magalla lungo de أولاد ire mun na maga Allah lungo de ora na bure kini ya na lemmen kini ya na nyiro Allah ntali
ay ma kenna ma siganya ken kanede إنما يريد annama alla wa lamurunu kuda ini yangangata tire mundi na burenga gillingarin ta gondi ad-dunya ken depengani وتزهق anfusuhum inyonkin nabun alhalikunga kafirin gani munahayon ke mogodi alla go ho kinne limme na bure kentana sagoya alla wa munda hede ay sere bure ngani sagon kita anga duken gona jijini bunan yede kinna gabe saha gapendi nanka hu amuna haunga kingana buno anna bure kira remeke aduna njara bunyani kyon khurain kama alla kuma bure gono na buren gabenga wa ma lemmen gabenga ma a khurain kama jaraw be gay kama iwan natana lengi har lembane ma nyinga ma ja an wani na bure be gono lembane sugo kana be kutunu nalli ngene problème anta ken bane khallen sorno i meduru wasu nyagamiro menaga mi konna gondo me gajane ngiri gilangar den jondi an kan o karne gilangar den jondi an kan o karne ani matu muna hari alla konne anna buru gumi anda wunkita ada rengumi asonya kunduya inma yuridu allah li yu'azzibahum biha fil hayati ad-dunya ta alla faranya gena mabuda la tu'jibuka amwaluhum alla wa munda ni ijarabi tay dunadi ni yanga ngata tay dunadi e diga men jongo alla fare nga muradu no koy yumatun nyani alla fare nya ga bugo ko gore hina janko muna haqiqalle nga qur'ana o yumatun ya walla kille ngana alla ko ngari asago nga ma tanya ga na ma bugo de bismillah adi iwoku awgili jukununga munahaginu wokunana ti Allah ta'ala nandi kunga wallahi okuna ga yuwai kini digan kanenga allati ikum manya igana ga yuwai nga munahaginu kun seruyani ikana ga ya ikanun dunya na ga man sabuda mmogo ngana bange bane ja nge mo mburenyani kinya sabunu kuneke nanka ho an an islamiya kanu gendi akinya kunedi anta kinya gendi de bismillah awo gilli qibarenga inda tugura kita inda gidin kumme kita mallora o lorasa miga halla koy katakenga alhalikunga yo kraben kambunu ani yo khurene kene ijma'unga Allah gana misalin ko ne gana kan banga de awasin nun wonu wade iganda hanken kita iwi kambe ngalla qaraben kam an da mogotu kitu ko hilir nda asini na kare ni to ko wurnu bane ko sa kilem bogodi ko ngoni ken digara nyongo digay saw anya yitingite wurewo awa ke ngona nyimi ma ken ijma'u adi munahari iya renta digarai ira kumme kitawo ira gidengul lora kitawo ira digara kita inda ke ngari wakati yo kuwe na baka akalle gedi ko idabango ko ne mobe bismillah adi yammu munaharinunni rasulullah kun an kelle bunu aywa sadaqan tagandin dendi inda kun yimme kun sadaqa tagandin tegedi ina kusaga dungi igama kuibirambe gilli sadaqa tagandin tegeya anna kusagarini ina butukari koni jukubure jankon jubata jawazu abil jawaz munahagbure akinya kbaren ke arzul khuwaisra at-taymiyyi atwan hurqus wow ko kana di jamanguno ko kana jamanyu munahagenundi
ku koni jakatagani biringa na kinye kaniman pinga na kinye sadaka pinga na kinye ho gon na buren biya go Allah faren kiten kama jaman bonya gani batti sagara antanya ni halle yo tawu ni jubandi na tanwi Allah fari sallallahu alaihi wasallam anda tagani mobe kenta gemmiya mobe galli kunda maganya ke modi yo Allah fari lebunu lamzu nyani na me nan tagu na tagu jenkini me ti yagenga yo tagu nu sir haqu be gani yo to ya kun kini me anda himbe ku ya kun kini me anda himbe ku ya kun kini me ara kini ke ga sabu daw ke kallenga gabo ke sabu ni yo ma kana ti kallenga gabo me ganna hokita yo kurun iga mo hokita awanna kyamun dongri watni Allah far sallallahu alaihi wasallam wa torna ma wotini nke ga matilemu kontelemu nke ma wala min ngiya matilemu kontelemu nge ga matelemu nkasara nge ga matelemu nge gikendura ko yani nge telemu ntago antanya nan kunda nge nan kunda kaywo serebure jawazu nyimi aram kanani to be me saundenga way to bure ngambanyani no dare dundare sehgabe kusu ya wakil aljawaz ataga mo ke mo godi ajjuku mo ke mo godi an on dareni adundare nyani asehengabe ni angu nya ganda ga yugo aw kuma na aga na burun tagandi aw kuma kinin naga nanuma aw kuma ndi ga tige telemu naga nan bi sereya lahingo himbe mo gosri kinya ku ni mo gosri angabari kunna gananu lahinda kunya mo gosri ay gun galenga ni hibe ay himbe de yankan yo gore nga anna kin kaman juban baga mo gosri kon don do anna honne kini kunga lakini gun tele mun dagu la hakada bismillah Allah jukku siren konni agara jukku buren konni muna hakunu jukku konni awno siren konni ata ganni kunga igandungene honga Allah gara kenkiniya adi fare awakani mando kentanadi igantini hasbuna oku wasanga kenni Allah taala wajibi Allah warno kuku gilli fasangonda kunga ada fare warno ku o wasanga igandini oku oni qannani kata Allah taala kebirenga la kana khairan lahum kana jabunga kenya na ida khairia ni kan sir kya konni Allah di faringar himbe kini yen dunga tikinga kinni anda gamun gollenga is henya na mani awa anda gamun hondo wasa Allah gara kinkinoi Allah di faren warnoku o kanini kata Allah dan gen kuye wa gebrenga kyanyi sehenga Allah hay gara sestre be koni ti muna ha nu ngan sirkiya koni aywa an na ke sehe koni na titi anda diga mburen koni Allah katikani sestre ngani igandungene ti honga Allah di faren gara kenkiniya wa Allah hay gara faren ka hidu hakuyendi ya sabura Allah faren yimedi do kureti anal qasim ti ka to taganna
Allah di fare ngara himbe kinoi o dunga tikinga bane iganna kenya na kini gulle sirenga idigan sirenga hasbunallah Allah ni o wasanga sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu wajibi Allah worno ku yifasongon tagunga ado Allah fare kebirenga Allah fare nga walla yo la anga di fare bane Allah bi mugari o sire modni Allah di fare yang motla kin man duka du gare tigen da ko Allah aga di fare bane Allah bi mugari wa fare ngena kamane wa ya azim Allah hagira digan sire nya koni igan nake konni kiyama yumuna haunga igan dungine ti honga Allah di fare ngara ken kiniya igan tini Allah di fare ngorni okku ifasang taung kibir Allah di fare konne islami maga kenne hosire nyade o ma dangi domini suya ma Allah gati di fare hiyo hi ganda koni magara mo siren ko di idi fare ho burenga nei wa mu akonni kama kenyan gerin fare nga anga di fare bane kibida kamani ngan kawon kate ngalla fare ko na ko nyande mangara osunyon di jako yanga kene sipas man yugo ay kinga ma walan ke baka ko men pakar langa bane ampo honda sorno an se hem mo lan tasorno andiga munta me kitana an allan bin koni inta me kitana mutlaqan mangara bugunwa hina ken tan no hana ngaslama gondi on tabana Allah wi bani ar ho hon tabana o yimmin ka hana o ho hon tabana o skoni bana on Allah taga honga kinga buwaywa ay ho hon tabana angara ken kata bani ho on darna suramma ho o sumbana ego ina kamo ntabana anga ma kembuno ho hon darna suramma anga tan ho ko nan tasor Allah farendo komenta bana am pasu komensu Allah matiro tagaso ido ho hina magasiro Allah fare kende ago himbe kapai Allah faren kanunu ndo Allah farendo mu'minanu bismillah إنما الصدقات aywa iwi anyi diga mundi birakebe jakampinga koni aywa muna hagenu ti muhammadu koni keda ahaygara hikrumata na jopade parce que jakampin jope Allah farelle halle madin sino sikandi konti na atandi tarakin kana ka hay aton salli aton kebrenga aygari kana ka hay o ma ko ti goren biyen higey to na hakkan go kini sinendi sadaqa nangana himbe kita wakati be kajaka sine so an hakkan go kini tigam di lempo ngasawa yo to gud gami ko bangene ana walli ma kane adi kore ila ke durundu mo siri na Allah subhanahu wa ta'ala a harni jakkan kamanun ko ne awadan busegi ko ni Allah faren taqenta di akarungen tadi Allah faren taqenta di akarungen tadi ahram dengu Allah faren di karungun kama na sabunya in ngurugin tada in quran tada kebidenga isehen to guma bangede nya garantonya dade nya garantonya awo kini himbeni aworni koni angama himbe mu kendi ken kama nda tadi bismillah innama sadaqatu annama jakkanu innama gandako aramun kanne lil hasr himbe hayni konde anda bo ken ho ontadi
ngana mudu inna ma kun halle diga be go konni ken wureni barni himbe kanda de ken palle ho ontadi inna ma ko ngen sabda annama awaja kanunga ay akinni koy masarifuha akinni awa hatagi yemunye hatagi yemmen koy okuma da habindi ngene serebe hara yimende jakam bugundini nka sine musakan suntama kinya togoni hatagi yemme hara yimme gane jakam bugundini iso hondi wal may juban no hondi mi mara hondi nka himbe ga wama aganati inta gona yiga yirigi sinege ya aw nyiminadi am musakan da togono akita yendi wala kebirenga ara joppa kenga parce que angabari ken kamane nya gabeni kame sere o jakali gana kinya sabra ken kamane nya gabeni mo sere bire nyugonwa ango kutukum munan tate anti walime la ken kamane ko ni angabara ken ngali no konsu bo kuma kinya to al faqir hata gi yemme kebirenga sere be kakande kun qawro mena ako sere nyugonu ngi maga isine musakan timante ngi maga anda ge mehinga mana jakari gade oguda ken sere ngori ilenga na kacanga diga kiniya wodni yalli jakanya ne ba angati yaho wonde ay ngenda staqini angati nda kinanga mpawa nanga mingira na min karamo nanga kini wokelli kana gura sere ngari gura sere nanga wa ken sere an kitayenga amma an sinin musakan amma ma jakalliga ba riga wasanga na riga himbe gara kini an do sorno kenda kata am da wala problem di an ni mi wani metu mo tirne ngi anda kini ga jakanya ne wa angati yawo an woni ngi das takini ago himbe ki danga kuye ngonni kuye nga dai mo kengi mo gondi jakka ay ko na kubenu ko ni yani fiqhi gum wa ajopana mo be aw kini islami ni anta kini kahiri aga hiti hashimi dunke ogmal habindi kebiranga islami ngani hashimi dunke he kome he kebiranga jaka mukine anta kimura anta kini kahiriya hara gandanya korintenga mo miskine nga mo tambugu nga mo kahiri ngani bananta kine hashimrangi ngaw kem mo di anta kini kengai komen ngaw kem mo di anta kini kengai bo kebirenga anga hitu kuya kebira ngande korintenga aw kinna bane awarni bismillah ado miskinu kunni sura hillandinga okuma habine miskinin yani sirebe angaran suguri sisa sumkutu honta maga kene miskinu angana sumkutu an sugurin tammaga o kene miskinu kine okuma habin kallenga nka imam malik nka shafi madhabin di kinda laksiya asabi madhabin di faqiru nyam pataginta miskinu miskinu manguto agenda ngini faqiru na aw faqiru manguto kini miskinu kini shafi madhabina bismillah asikandi aw kini gollanu kubenu go gollini jakkan kibaren kamma ho gollenga ni jakkan kibaren kwana sahana kwana kapame kwana tagandini kwana tangana himenu gollenga ni jakkan kibarenga parce que jakkan ni jamane islamin jamane anna buri kahmonde be gono a jakkan nayi goy kebirenga sirun nyugo ya sinen gollengo gemekenga aya andai ministeri nyugo no jamane ke a gollengo lempo ya sabuda ministeri ni meyani a gollenga ngono iwo tubayre sinen tamundo hillo i gollenyani ago kitina mo jamane taxi ndo lempo aro droit o kapame mo be
awar islamin jamanin kan hade sirunyo walle na kanam ga jamanin di mbe go do soganum batte mbe go dawa maranum batte mbe go jagundanum batte Allah ndam ko besu kalen tu indeni Allah ndam ya sabni jakari ga nan gilli na lonyaga mendi do dawa gum batte o besu no kuntu ke la serebe golle ngani kinga kun ka hana takengo jakampindi ho kinniya har ginde ho ganda yima nam kunyi ma kalle na koto ho gabe ga makite har asu ganda kinni kunyi man sabura kenya yi walatle mun takunga andanya sine bi ho gabe makite a ona kini hulan nu yangu be kitenga wadi a waga amo mo yo da warnde ke sabura himenu kitengo jakango lendi u jopene kunya hina agama gabo hana asoki ne kunga kebirenga sine tana ganda ki iwato antarne nyeminge kebirenga inda nyingina di inda wancana di ijopene kunya kebirenga kutun kallen nari kengana buno ga gabe ga he akine kunya bismillah an nagatandi keni sondomen dum yemunga sondomen dum yemu koni diga mu hilwadi honuti kahirunu nyani islamin tagendi agana hokiniya konto yiya kusabura inaro islama gondi aywa keni tawra baninga aywa honuti ku koni sa ku takenda gari di bazna islama go arhanga be kita on ta seren negene gari anna loti gurenga mo kenni honu madhabi ngo ku koni maga awono ngadiga mu hillani konuni hon tikeni banenga bo hillandi serunu wani itubinta kurumbanyane ay gore mo seren sabatin dinde na juban baga yilembi ngane na yilenga bengine na nanun kine atu binta kurumba awa sabata ndinde aywa kebringa anna gawni honu ti kinyeni itu binta kurumba ngani na jakanyu ko kini ya himbe ga wi sabata ndinde wal maga i haylo nan bakido awa siginan paye be hina ho anda kini ya bane wotlengun haran qoron kama o ko yatun al muallafa qulubi bo ayandi kon ke mo wadi nga iwono wa intano wa ayan ko ni gara ko internya nanti intano anganda malki o ko fiqh bay awa wurra fiqh nundi anga wali irshadi ba ne yadi ti ki tenken ke balanta wali fiqh wurran ke sudi kempalle be ikiten takenni nani ke ma ko to wono on kite wono araw ñane iwo logono bide ñu gono andi wala antate nga kusir wono wakati su wono wakati su bismillah akragandi qannu na qannu maga ngasatay mukatib na wonni kite ñu goy misal liya seren wotini komenda liwuno tamme kini nga nganya na horeya qaso wugine aw gemi qaso tamya yebda jakam bim bakati ngada ki na kun kamanu mundu anka man amba tete manime ngi to wugunu sikai ngi to wugunu nakati ay bo inga gema yille ade ngi to awa e kamu hilli kilway ngi to kamu sikki kilway nan kuna kiniya ini hora on kita wal ma kem bakati ngada ki yaga awa himenu ga ikumu ngagana aywa kebirenga iwa wala na kem bakati ndu jakka ngono awo islamin kitendi kebirenga anna aqwata ina horo kem mo bani ga anna ko mun agani hay la hundo benunga wadi qirsu benunga wadi aywa agani khubo ma komay go wa ma arohi wi a kinga ndey hore ndi asren mo gosri
anna kinya kamanga ana gemadi ana qobe ana horeya fir riqab ho gona ngani na komen bugu koma gondi donc jakkan yana kinga be jakkan takinni komen yimede na bugu koma gondi tay kinya yana man na kan takinni komenga i diamande nyani parce que akon den wati komendi i hon suni kama ngonya hoy ba akon den bage di jakkan ginni korintenye an ganda jakka kini kome ya ta korintenni aka ko ta kendi hon suni kama nya hoy anda bo sayga kibila komeli in hayti mani kendi kinya sabuna ma kinai iga dunye mogo be yada anna hawo kinyadi na khobotay na hora utay kinya unyana i demande nyani i logonde bismillah والغارمين atumundi kinni tamballemu tambonga serubenu ya anda tambon mutu tambon nganga aywa kebrenga amma nyana alla kuta aywa kebrenga anda gamunde aywa ogu koni mazhabindi angana tambon mutu naro kutayindi angana tubi aro kinanga anda tambon mutu naro hodi himbe go gemme allai an kore musakanyeni an garin ta kunga jibin yugo yani harame he awalla hawa fuhe sangi he bunondinde he anda tambo ngutuna yakenga jakka kini wadi ngana ke kebidenga jakka mu kinni kenka manu na sutu gatai man hokini ga himbi garo hobakai kado bladia sharia ga hira kado bladia sharia ga se tambuga nga aga gurin ngina anak satu kata ware tambuga onda sharia ga hira khura masala ya hira tambuga nginga ara gurin ngira nginga hara ga wani jakai bi kada am laga diga tai anta gen sen ko nina on ta ko sake bu am boy gedi yo ya to ni ganda no ni ka ya yu ne gem boy de fi tamboy de oke fi ko mun sa ka mo sire misal na mun tam mo sire ande hulani yun tam mi hage njakanyeni annan kiten sagandi akari kiten sagandi akini mu yun tam be ga wanga rego mundi awa kenta gemme iti kenta gemme maganta ngono o mangara ko mo moy atu garun ta no gonde asinanti maga an kabuga sera ara kita tahana ara kita tahila ara kita tasika aywa kebringa an ka hakenyen ngana kwara ko ninda kutubakari na to aga ma se hekoni ay kenta gebe ana se henkoni o kebira ay meta kutubakari dibe manna simmandai wa kebira kem de basiya a wannan ke wanga de ana kamo wa ana se henkoni ageda honu jakanga nake sisa misalleya igada dépense sunya sinindi miskinunga har tambonu kuri min was kusana jakange mum salle milio bane arani awi tambo be go miskinu nya igada suron tawo be ni mare mundo awa miskinu har tampille ga wakini garibu nga sinindi wasu jatene jakanga nake hakabe ya wasa ken subuar na ken kahima wa hada ma yajuz dake parce que jakani jakanye jakan kini halle andal lunganda ma gurba ne kini allai wa allah tantir ni ka sine ni antantir ni angana jakan buni na qurandi an yillendi mam an so hondi manjuba nuru hondi andal lunganda sine no ni ma gurba ne kini allai la gara allah tantir ni atam bontanga
ana famu yonka na jakka ngara suronta ko boten tegetay nan suronta ko nya na kembugo Allah kallendi kenta gem anta harbani sornanda anta jakka boten sutunu aywa anta sara boten sutunu kati dun kondo mare mundo konto dondo tampindo himmin gorne qaranga ango himbe kinniya anke na ken saha sine ngana bugo gati kibe anna ken bugo anja kandi anta gebe wa hillandi be go non kana ken ka logonta jakka ngana kinye wakati kibe yo honne kinni na kutengara ni na gure kullengardi tay aha ina hokkini wakati kebe ya kutengalla sine ndi kungo be ga baka mare mu magarni ina nya kinga ay jaka ngaw kinni ikini wakati ni anja ka kini wakati ngana kinni anja kan kinni anta gemena jakan saw bo ku hilli logo ndeni mo sri bo masiba nyani jakani farla nyande jakani farla nyande serenna tu farla nyani anna tu farla nyani am osre jakanga na kinni andagi muhaqabe anga wa kinni sur segi bi hay konanda awra kel laqina anta sayni na suronta ko nyata sinendi anga na suronta ko benya sinendi anta kemba ka waga kalendi suronta on to nyini suronta ko anga manya ot na mbureni nga jakani farla nyani jakka kinnene anta serenya na hosre angana tambura na taw yananga jakka ni fardani jakka mpallanga na himbenya an sireni an sire ko ni kenyadi amma jakka ni fardani de jakka ni fardani jakka ngini halle anga suru ko munda annakin duranya kane anga tiqanda kyani alla da kyamundi magallahu kenya inda kenkini ara khair khor nyanda kamel sire wona gunta jakke bundin sire bi qallenga kambi jakam bane yayi la gara Allah tantir ni harbani asro donc khair nyanganu ngara himbe kitanda ge me kitana de ay gollun timme ollo arjanna naam me himbe gara hotana kahi i wajibinga kem place arjanna aran khalle unda bana de unda bana o kem mo yadi o jakam mundi sire maga himbe na burenga ndake jakam pakenga yonka na kini Allah kundunga hakke dakenga de korin don kana ken katu jakabu ne ma wajibinga nga sadaka bu ne munda maga de anga ho nyana honga logo mo daiman ayan gabe ngorni na Allah ko muntiga himbe nugo himbe ga wi maga allo go inda gaboye yo Allah kallen bakati ngan kana tiganteni de ken tiganteni makni jakai naam nga honda logo sadaka bu ndira de honga logo mo allo Allah kallen bakati yo Allah kon tambondiya di Allah tambondiya aro ngi tambondiya Allah kon tambondiya bismillah في سبيل الله Allah killindi aywa anne gamundi aywa kini anne gamundi anyerundinga Allah kille na jakallo Allah killindi kangay kubeni suguntenga woti jihadinga kun koni har honda yimaga har hogande jihadi nyanga maga hokine wala jihadinga kebirenga kenyo kensu ka mante jihadi nyanga na igo himbe yigana igo himbe minni isro madu aganta sorno himbe halle kensu ka mante takangadi imam malki madhabindi tuago mundanu ube gollenga ni tuago mundi mbane ya inta hohoy kebirenga jaka ngokinni gungaye baski kan jihadi nyanga ni bas aya ngorni na koy nanti kun kamanun kani jihadi nyanga ni karalle mu be gollenga ni karal hoy nga karanginga ibui kara i gollen suni karangi ni to munde ni Allah dina nyaga mundi har hoga ndai maga kebirenga jaka ngokinni ya
anda ni jamanen ta ikunu ganna jamanen ngo karle mun kunu aw burusun kinniya aw minahun kinniya kebiranga kengo sikiti yigandendi kompempindo ikitaben pindo imusakanunga o kebiranga jakanta kinniya be kengantano kebiranga jakango kinniya har ho ganda yima o se kan jahari gumuni donc jakanga orno himbera kenga donc kinni kiyai amma jakka oguma habindi antanya na misire sigindi jakka antanya na giden soko jakka antanya na dogotoron kan dabari jakka antanya na karlan sigindi oguma habindi maganta parce que maganta be gono kingi antanya na doro anna misire sigindi jakka himinu go misire ni honta ko magana yiga mo kinya sawuni akini hadamar mu ko hina gini hadamu mu ko hina bismillah kebrenga akse gundi kenni kille lemme ni koy islamin yani awanna gamni aywa awternde bi alla kute trende aywa slahanda nyimadi pasenta maga yiga honta maga agon nokube sirentano himbe go asumuno ko wa mo gay karan kinda mo gayra sire mayre himbe go asumuno bo kem pakatinga jakkan kinniken bo kille makin honda mo gay karay mi bulanga jakkan kinniku yayi onka sire be ala jakkal liga ngura jihadinga mara jakal liga aywa ketange danginiya nsla handanyimi ira jakangini mara jakal liga ne gamni nanti tambu nyeninga halli ari tuyi ja tambo ndai aw bosnai ngura jihadinya amadiga aw bosnai aywa ngesla handanyimi ni ngo kilinya mundu ngo dangini ila jakkan gine ama diga kari aw bosine maganta andani arariga bi wasfil faqr arariga ken sabura korinde nyaninga kibrenga na madama kenga wono kibrenga nyime ngotre kilenka made kankini korinde yayi ngula jihadi ngade kankini korinde yayi aywa kebrenga tambonu nginga ngangeni korinde yayi o kebrenga nyime korinda o gemba ngutunga wono anda kini ken sabuda bane kebrenga kinga su potente ke korinde ngonni korinde nda nyime parce que korinta o gemba ngutuge kinya logo ndeni angana hay arasoro segiya koni nagato hanage kun koni anda kiniya bane iya honi isago ngadi faqiru miskinu gollinya na akama sondomende muyemu aga kinu kuy bane iya honi isago ngadi amma nagato lagarege a kun koni kalle aywa anda kini kunga akini yang nga kace wa kunga lenga de aga kini ya himbe sabura kinga na sabati aw to khima aga ma sabati aw bosiniya kinne kangai الرقاب قنكم قنن كباري الغارم تنبل لما في سبيل الله الله كلي ابن السبيل كلي لم يكون غت angel laari ga tanni mukatibi nyei ngura kinin kaman gonga namporo jato muhi awrigini kebla soro ku segi nanga to hanan ko nanda kini kunga bane iya honi sago ngadi kan nanga to lagarege
kini yamba ne tanya ni hoide aga kini ayi mebe sabura migran kenye ayo muna hagen Allah faran to ko ni girwa akarungi to ko nadi wakabringa muna hagenu e garem bangi بسم الله فريضة أدقني فرد لكتن دوين قل الله تعالى الله تعالى توانا نيانتي تغهوننا أو جموني نانا نياني أو تغهونن تدي ونمسكنا ونغجا أغجا مغسون تانو نندنجي نجاكم بوندي نارو إيرو رانا نجاكم كيني نارو إيرو رانا أغجا مغسون تانو نانكوتو كينا ya sawni Allah rariti ke mogodi wa kebiringa an ga naro kitabun di fiqhinun do kundi kuma sigine na ya ga siren sukoni wa misal ndia daban jakkan nay tango tawrabi tanna jakkan kini nonga akenyi men mani ke sunya mogobe bannaungo korno kitengo gabono kinya sabuni ti angara jakan tan no kobe anna kini ken tagedi ti kinya sren ango sogoranye angana jakan kita himbe nu ga wono hoganti maka an jakan kiniya waga ku garo jakan bundi ni parce que sogoranye ni soganya sorno no bo ku ga na kini tatunga waga ku go jakan bundi ni kebirenga sogo hongo logene dulen ta kene kari angani daba marana nyi anda jakan kita angara kita no kobe seki noni daba marana nyi daba ngusorno no angana kina tatin serunga no daba gumu ngano ikana daba ngo gabono bo kunga da kini tatunga daba ngo gabono donc daba marra daba ngada gabono kimi daga daba mpingo duba kenya na tagendi angun jagundi ne angana guren kitano mango ni sabun kitana kebiri nga korundo benu ngono jakan kini ya noni jagundura nyi gure kitara nyi angane jakan kini ya waga ya jakan bugundi kunga ga nakini korontonga no waga kunga jakan bugundi ni kebire nga guren pin kaw duba kenya na bo jamane ndi guren da duba kenya so honda duba kenya mar honda duba kenya o korne kariwa bo kiya sabuni tangara kitan no kube anna bugundi no tikenya sirene asuro e ngurin kay parce que honga o kitene no kube amundini no ni asrenni awreni ke ay aslama gonda jakal liti ko sabura miskina ngo aw gajene mo be anta katene de ko nyam mo on tanyorno muslimun na du kotanyu go dangi dunadi kotanyu go dangi jaka na kini a islama gondi be qoren sura munda makti omar kiendi bun abdul aziz kotanyu go dangi دمشق يمن بغداد هو الاسلام دي بقوري غانغون كاتي تي جاكانونو بيديزنوم باغو جاكاريغا نول جاكاريغا غامكتي من صبرا اگر وچي بينيا مغو بي هاغا كودي ارا كينيا سينسيني جماني نا دبر كي مغو komenta no kare himbe ga worni nantin andi mukatibi na ngono amakti tambon na koy atukaru kan tamaga kona nda jihadi ngam musaka kan tamaga kona tere killeri ho kan tamaga amakti parce que mo be ga koni ari golin da barke mo bi dabt i jamana sud islam jamana sudi wal islam jamana akodanga ay malin islam jamani mauritania ne hoyi saudiya nay iran nay la nawtu min al muhit ila al muhit ke islam jamani illo mayno nawtu sin hangenga na lawara mauritania hangenga jamani be gwar lengi aw tankar ga jamani baka kinya to islam jamani asu u jamani leman andani mogonde sino hilli sino sikki sino tammi tampille sine himbe ga koni sisa awyana
na bugundi i bugundi mogondi na tagandi i tagani mogondi honna hanta kitini maga koni mogo yanga na ke mogodi yo maganta oti honnan tagandi i tagani ran bo dulle ngo kamana honu karidoru ke birenga na hokini yahede iwa ho gabe nyime wutunu rano parce que na mara chondi am paga kay yari hina ke biya aho gabe na hokini yahede aho gabe ngu wutuni awran yon gadiga mogonga adiga mogonta bakari de ay adiga mogonga baka jamana na burin kesundi adi mawlun tammi lendiga apa semba kamina ona kosa ga tinne te sidi ka semba kai miade ay jaka ken daga na diga ndide ay jamani nyimena heri na diga ndi now ana nun diga mo woni kenga aw gore mo transfer ne mo ko ngan ke ndabakadi parce que ku sabura hammiye nanya hakre to ken nanya segu bega koni an kebbe kenga anga tanga abun tanga nga bonni alla garu abutin tanya mine de gore lo bote kenta korne ay yanga no tawone ne gore mba yana gamo abutin tanya mine de tanya mine ke sabura segu bega koni an kebbe kenga amu sakanta bakadi Allah gati farida kebrenga shafi'i madhhabin di kuseggi anna gamundi awa angana jakam bugundi ni anna kuseggi su bane kallenkine jaka o jaka anna kesoro seggi mundu na su yo kallenkine e kuma madhhabin di kentadi haranga nda sukini iyugo bane awasene haranganda sukini yugo bani awasani imam malik da famu jango ankini kuywoy mais shafi'i da famu ay ku suqalle nan kitadi isu wor mani lamuke lamuke agati innama sadaqatu lil fuqara'i killamu bi hayno de shafi'i da famu lil istihqaq imam malik da famu lil musrif wa kebirenga jak sine ñini aga baka sohondi sohon sineni mani hatande nga nanya haranga na sohota hillo sinendi ma sohota siko na buran kalleni sinendi tabane daban kana kalleni sinendi tabane me dambangen kalleni anga ndande sabun kita tawota anga na sohonde sunya andande sabun baga anga jakam buguni haranga na tasiko ya sinendi anga jakam buguni kalleni ke okay mo godi jakanta kini hashmi ganko ngako madhabindi anna diga angana o kitabum pay anga wali kitabum ngonundi ken ti gindai baitul mal nga wono yani jamani naburun ko benga wono i musakango bakka kendi anta kindiya baginde kinga antano kebrenga na kiniya ti kenyan pasudina nda ina gollu yugo dabari on ke walli ofre hinu ngondi nga himbe gawadi kenga ni tindi honga hinga diganji tandenga ay anta kiniya
parce que akini balagun sabu iya kengo ke digami khatana bakano parce que ke digami niya honda ino ago kinniya jamanen togora hoga antano kembirenga kinniya ay akini balagu yimme be ga way kendo kentabana amma kinniya in pasada na togo igam pasada kebila hoyi magawo in pasada honti magawo in pasada Allah wa sallam akismaru ku Hasan ibn Hussein limna tuguna ningin a kurmunu kompendi jakka sadaqam ponu wojuruminu kompenta tenga a kurmu na tamru lembane de irakendi limna tuguna ne a kurmu ne kata Allah faren nira ikitilara kan nabundi ati koh innaha min awsaqin nas koh innaha min awsaqin nas ata aguri baka sirum megayeni nani sirum megeni jakana nani allati kunda wa senundini kebidan adigana ida kamko kan haqiqana ke kotanga sadaka ma jakango jurumini kompinta tenga ke ngona nyama gabo hina aranya gabo wa kele min mukallafi akur mun tenyani Allah fare nyampini nanda besuya arango kismaru asallinde wo seta kama ari wo gilinan sigi ande qarana awi wutunu andar rukunya awi walla sami Allah liman hamda koni wuce awi wutunu anda sujudi ni awi sagunni anda sujudi nan tla ata gonda awi wutunu wo seta sujudun ten kama serebe go kenya na lentu kuna nenga kenga ne kitelo no lemme la khenna humbu ara khende anta kabana yiga kyomureni an koni gani min hazihi sulala an koni gani ke bonchonge doron ke haramanga himbe ga harami mukallafinga ke no haramin ka limna tukan ka hanai amma ti limine nyani mukallafi na to ara kendi na ko ho korna ma ga la limine be ganta salle ni melo sallim bala on to bakameri ago sette seren sallin den kamare ay gara bugu ko yara kendi ki ibra ke wa ko ni an gani Allah faran wadi bonjongi hashim gankeya tungude haqiqa de annam pasu jaka nyigenda Allah farenti ikismare na aguri bakara kende ti jaka ni serum megenye nani jaka ni serum megenga nani sadaka ni serum megenga angen kani hosen nye aywa inda kapa mede jaka on ke mogodi sadaka on ke mogodi ay grato a koniki ar Allah farani me to kariwa me qani mandi ar Allah faran to kadi me jakka ama to kadi ke aken qani yonkolanga hashimi gange kona yonkolanga Allah farani Allah faran kallen bidu koren kan banga Aisha radhiyallahu anhu ay Allah abni kismarunda atan kunda dunaka talaqi o kunya kaso nyana na kaso banen to kai yimben ta ko min Allah faren kara tikam ngena kamoga akismaru awni mani gana awotini al aswadain oy berne ho binnum billahi oy tikeni mani al ma' wa tamr oy tamaron doji kasu sikki Allah faren kara yimben ta ko min kemi de ko ren kan banga inde koringa wa digandini kem pakati sadaka ngabe ngo kinai jakkanu ngono angana ke wakati nda ni baitli malin tano nga himbe hajuru mino ko ni ken wonna yugo ar himbe boara ken na yugo ko ni kibra haqiqa angana Allah faram bonjonge jakkam param tengan kama man sawra annam pasara kan haqiqa أقرأ وسمعت رضي الله عنه فقه مسألة نبني جواتر نيني
وشهر لما عندي كنا يقول تيالي جاكن نكين سريهنا الله فارن كسمارنا أما قولي نمو يونا كينيا مباسون توا مانا أما كنا يا ناني أو تامبيدي أرجابو بيكني بكيني كجابو أتاما حراميا نندي هوي مغابوي أحراميا نندي إمباسارا أكيني مي سريهني amani sirinya hawan sirinya angana yi woy anta kutuna lungu nanduya me tungun karlema karamogo an karlemundi ido sadaka nganari sirihi be ganda yari makine okura kinya wori sirihi be ganda yari i me katule ne juwandi na gure bana kina na guru hilikina wote maiga bas alla farinda boy kismaril la kan gilli akrumunte hon woni to honda karle mai ay o karle mai de ay karle ma honda karle ma on so karle ma islamin biya islama on kite awurni kum pola kama na urni kum pola kama Allah pada Allah sallam awam mangkuton di kitab qasundi awo kuyelli gana ngawo sadakan sagandi yahudiya nun do kahirinu imin go kendu rawure bugati kenga gabe ari ngam ta kunya kemodi ando hugandari nda kikinanga aw kelli gana aw hoygana di aw hokkina di ando hongandari nakke sadaka nga awa rigana awa kinni itaten surunga ay menta yigana akorenta yigana ari wunya ke mogodi yaqbilu sadaqata yaqbilu alhadiyya wa yuriddu sadaqata kina ma ngutun goy kiba kuye ewa waslaminun kita ago ke mogodi jakam param tengo hasimran konga in kabana mbire kamo in kabana nkuwa niku kebe oniku islamin su annan kabana Allah farin karun konku hasimran ko annan kabani ku hoyi magawo kuyenni haqqi honti magawo annan kabani ku maga sadaka kiniya maga njaka kiniya iku kadam la katanga jarabini honta maga tanga njaka kinne akusa aku tawane diamu hilli siganta yimira aku anyime ngaw maga yere sirin bingana koni bane ina kenya na karlen biye alhamdulillah asuna karlemu alhamdulillah parce que hoy go mun ndengo yumaton sumaga o ko maga yere ikumba na yon kula ngawre ibane atu ndengo tay kina bargo karam wada Allah farin dun kon kuye ke mun ndengo islam sumaga su ko ta shahada la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah annan qaban Allah farin dun kon ko won qabari o ko ni go taga weri yere mo di duna sude aga ndak ko ni himi wa sama tawada karlemu kewida kunya yon kola ngul like kewre kewida ken tag manja sire bezo ngwade se ko nyeda bismillah ومنهم الذين أتي يمو منهغن قدي يؤذون النبي يو الله فارس ننتورنو ويقولون نجامني ناليبو نادغامون كنيندي كنا موبي أغاما أكون كم موبي هون ونو غون كهانا غولين ديكنا jaman yugo munahaganu yani idgam idumi idgamu Allah faram pakende موبي غان تسري لغامني يمي
yugoni kanne to o ma ku yugoni koni de kem palle anda mugi ken torango kusana de hubbure ngono julla subnu suwaydi o to ono sa o sagon konni adamania anda mugu annaka hamuni ando kri adiga menga ace signa o to no mako o anda kuna to mako bane taronde be yani anga kuna tam hongo bana o sakai ikun kallen ko na ko ni Allah halewa sawda ga muhimme di ga himbe ko Allah ya kiyandi ni do hono Allah faren toron wa yaquluna iwotini birambe indame hata umma ka koni de iwotini meda Allah farenga ti taroran de penyeni akida Allah fare naam to ngeni tinga khairi taron de piani de an kundangani de wala bone taron de behede ke taro kama maholamin aw to ngondini ti Allah banina gunga aw sakka islaminun kai ko mu'minu no sakka kunyi wa Allah farin dange jukku ken khairi nyai yammun dangani kunga to ngonni an kundi aw ke mo yadi ijabi to kuya to ngon taron de benga ka khairin kallengani de bonen kalle Allah ga na himbe kada wa sakka kenga comme Allah ga himbe kada sisa tan kunda ke dabari aw sakka islaminun ka diga menga amma fasiqun kalle ay an kunda ga men diga mo anta sakka kenga kadi warange jukku ka tarran de pago donc hinne nyani himmenu ga to nda kadi o nyake mo kodi yani kemure lebunta Allah farenga lebunta inike ko ne Allah farenda ira simma akilunta honun dia nani sabari mo sire aro munye mo sire nanya gun tere hubren kam ko manga ma du kem mo sire be ga nyaare de ke sawura immi yagala Allah fare mutaghafilun Allah ya gara kenya gida ai aran ke mo qasirin an gungo mo we anda tina o suda ga batte anda sorno de awi yaren karna hubren kama no hoy gama wari awi taron karna kama hoy gama asabarin tenni amunun tenni min tada mamuna hagunu nyagala ti yonkolantai anta hinun qalai bismillah والذين ati lawi ati Allah fare rahmatun lil ladina amanu na'am man sawura Allah fare Allah da tuindi ikun gundo buren suya ngawi suturna kam Allah fare gundu Allah fare pinnaye dunadi be suwa no gondi suronte ngadi bononte ngadi ngalla gara konisa ahinengo kere kerene ti surontonga bonontongo bakadi parce que akinna Allah bata Allah ga mobe kena jukunga dunadi Allah hinne loge besuya ngalla gara ana islamin nya kere kerene tay bismillah والذين ati yemmu benu يؤذون رسول iga Allah farsennen torono ati yangan kate yo kundangani atorantinni يحلفون faren torandano ko indi qiri wo kunana بالله ti Allah taala an ko islaminu dangani يردوكم ko sawra inan kunya dungandi nanti o ma koni kunati Allah imanya ngi ko ni Allah farenda والله an kana ni Allah adi fare an qaba ina kunya dungay mundu ti batiyenga indani mu'minina tundani haqqan ngawana kinya akiyani gollenga inda kiri wakati su agara kinya agara keko ina kuna Allah gara ko mo so wa kinya ikanan kunye inta kana Allah ina kuna wala san kunna dungida ko dai ila hoygo dabari limine nyugo no atonti Amir ibn Qais kella ko Allah farenda nan do hulani ila kenya awi diga mundi Muhammadu gara himbe ko kinga ne to wi ayo ko won har nan basoya
kundi gandambu do kundi gandambu limine la lagame Allah farenda Allah farende khiri iti Allah fare limine ndiga me nyani ikuna nanti mako ikuna ti limine ngara aywa limine ka kuna nanti kutandeya nga Allah faren sa iya diga me ngana limine ke to limine ko wonya aw Allah nyaga Allah tungun bangandi anna garanten kana garen bangandi kini Allah ladanga de atike da'watul mazlum sire tungun duawu inta sagana abada ala ma kana alayhi fi riwayatin andai mo har kahirin andai angana tonya andi ki Allah kiri wanjabi ga jabi limni atonya ndingeni parce que kuna garen kama na tungunya gare Allah faran sagiya ar Allah nya ayam pay gari na barindi andi iya ngara ibn ngallen tungunya kame sira wono igo himbe ko ni halle ado igo himbe ko ni qurayndi awoy kamundo munye ko munafiqin juko nasrun dungandi sellanga ta ti nenenga nani yokman Allah butundi ti gollenga ayan qati wallahu wa rasuluhu ahaq an yurdahu in kanu mu'minin anga tan islamin ko ni anni mu'mina ya Allah ri faren dungengo kebedi on kinya dabarni haragan tal surunda yokosengo himbedi anna kinya tokono har hinga li surunda لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الله فرندا كون كم ودي أو كي آية أو كي أوري كون ندا مناهغا هبري 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 أجابني دي مناهغا نبني دي بسم الله ألم يعلموا أتي يلي مناغنكم أتوا أنه لندهن جاننا يمي بي أغر الله سوغي سوغي أدي فارن سوغي سوغي فأن نار أك جهنم يلي كم ماتوا ننتي جهنم يمبنغو الذي فارن سوغي سوغانا خالدا كن كمان ندو ماناي أو يمبني ذلك إلانجي يمبلوي كياني ياغون تاغونا كن خورنغاني دي يكون وتني كي كان دسكين دي مو ياغون كن دسكين دي مو ياغون anna ñaagu dunadi laagara nan sutudi keñani xeeringa de laangara kota yimbe loye aɗo dumaye keñani yagunga de kebirenga maxa an duna yaago tugunen suturu de laagara yagu xoren kane de maxa ken dabar allah subhanahu wa taala ama hotoxo allah farenda koy wallahu wa rasuluhu allah di fare kuña dunge mundu ken wureni dungenta komeda angara mundu Allah maga tango faren bakade ay sogi en pati qari tiyalli munahari matuwa angana Allah di faren sogi amma tanga na Allah bane sogi de angana Allah di faren sogi kibringa ta'atun ta Allah bane da mangaranya Allah faren ya dahina Allah faren ta'atu ken ta'atullah angara faren sogi anda Allah sogi Allah gara faren ko non gono ko ati di fare agara ko non gono ko ati di fare bismillah ya zarul munafiqun adi munafiqu madina lenki Allah fare ikanun tinyani an tunazzala sura bani ma yanka عليهم awa annaka hamdi ikamma wala islaminun kamma تنبئهم aga islaminun kibarini ti honga kenga wo ikun sundu mendi kebirenga ikanun dongo kewri lengi lengi ke sura nogondi wa minhum a ikanun dongo sura nyugo magari na ito nyime ko sade hulani wadi ikan do kewri lengi bismillah ولا قل kebirenga ngaw kasuiqa wo ngenyi ngay mara khewara kebirenga ya rasulullah ki dangani استهزئوا an kunna ngenye إن الله karatu allah taala hum bangandindanani تحذرون aga o kanna kenga awnyana kew ولا awnyana kem modi akanya kem modi ko tan wi
Allah fa sallallahu alaihi wasallam misiden di a khutban ni dabari akumna khutban qara ken no gondi muna haganu benu ga misirendi ari sukurti to hulani granam buwangani muna hagi hulani granam buwangani muna hagi ara jate na jate matanji karo halle sire ya kan himbi amanya wa qul istahzi'u inna allaha mukhrijum ma tahdharun bismillah wala in sa'alta wallahi allah farenga ni trindi yaquluna nanti agangi ni allah farenga agongi ni qur'ani anganda annaka mun go himbenu konni angandi kirini taqunda sehenga wotini annama akuni woni khobene killendi o sangana killendi ina kenya konni na gamuni banam banu benu ga digadi batte tabuk aywa iga wo annaka hamundi nagana kannu be ko nusro tamido hilyani aywa na gamundi awa wati hi masala nundi ke yugo koni ko himbe lamura anta yingi tan koy anga diga sham di bukuru binu gono i kurantengo ti kobinga kun sanga so goru binu go kun dogondi kun me nyallada aha anya munda wona kin qara kin jopa ne ga mundi kunna ni hoy kin nyallada aw kin gitana anta yin kitana to kuna kun musulanu ko ni Allah kara faren tarolladi Allah faren di khiri an kun mati kundu amati kundu te ko ni Allah fare ke ti hoysa ko mi kille ni o yi masala nata an na masala ndam mo yo ko ni aw kille ni woni o so ni taw ya kara ko wara nya sauda bismillah qul Allah fara ngotini dangani yalli an kunya go ngini ti Allah hinunyi ada ayenunyi ada farinyi la ta'tadiru kyana an kun ngini honga an kunna killende honi te masala nya himbe go Allah faran butundini aw Allah butundini kille de hunde honna ngaba kem balle de masala so inda digame an ngaba kem balle de sirango masala an go sirun so indini ango wakati ndangi ni serunga ango himbe ko ne ma siga nya hoy himbe ganta gemi Allah di farenga de basi ngandi gam kudi an so inta hinu kudi an masala no kudi na wakati inde hondi seruma ko mi imena ko ne kunu o ma siga nya hoy himbe ganta gemi Allah di farenga de ke balango jilaginde antin no gondi antin la kendi na ko ne kundunye ki gawal islami islami khana sewunju ngata ko nakin goni angani islami nga bayana galle di an ko ni kallen na noa seyen suma diganda anya kallen na noa golle suma diganda an pakare ke hakka yugo na kamana simme kenye na amma dan kendi an pin suna galle na gonyedi ibrenga yagara quraindo sangindo jogando na hindangindi sorunga anta digandinanda anya mogoy be ganta gemi Allah kura kenya ko Allah ti kebrenga kenta gem la ta'tazuru bismillah la ta'tadiru Allah di qama har lazura kini koy angun kafiraun agatun dem balle nawari aw serenya na kahirin me zekene di yiretegiye akbarenga benni de o kena yugoy an seri soyindenga nda kinye dinan pinunye akinye Allah hinunye akinye Allah faren pinunye an seri soyinden kinye kenga an nyogolo baken kinye kenga an teatri baken kinye kenga anda nyan islami nga ango yireteginde an ho konni himbe ganta gemme tiken sere soyinde ken teatri ya ken nyogoloy aw akonni ndage islami maga anya ndage islami maga قد كفرتم بعد إيمانكم سلامي نغا باني هنيرتي
parce que islami na gallen yedi ango himbe ko nadi ango himbe nyana de sigi anya hoyi akone ngo gemme anya ngo gemme miti basiya muna hagin ngulle qasengeni alla ra sagandi ya mogobe ken saga mogo bani yawno srebe ga wa nyana koy nyam go himbe ga kida alla ma kenya ko nanda بسم الله إن عفا الله فاري قلي إنداري ياهي عن طائفة بكا جمامغا منكم قلي أوا يعني إن عفا إنداري ياهي عن طائفة بكا جمامغا منكم قلي أنكم مناحقين دي تؤذب إنا طائفة جما ينغان قدا ناساون يكون كانوا إنا مجرمين إنا جرم يمين دي بس جمان تبانا هونو جما كدي comme khoshayi ibn humayyara aken takani jama kedi ari adi allah fare aywa atin jogoni takinyari de wal majahsh ibn humayyara akel lagari tubini naslama gon surondi ngamanna nyara ani walli jama kedi ani soyini di bate nka ndai laga bogon tan diga ko me ko na bada bire ñugonu ñime nda honu koni awtini kama ki konde ki konnen sere hede bira kebe ki ayaga yanga ari tubi baka muna ha wondi kebire nga kemureni jamao jama nga wono hosre ngadi hobure ngadi ngai sehe mureni de nalla kan koni haga alla ko musurundi aw tubul laqen sogono na laqen paga alla ko musurundi aw tubul laqen sogonan kane وصلهم أولياء الله سم قاتل alla wallunci posoni ngani mbaga sehende botu burunde digambure anga ken to ngani timme ce yigay angara ken ko ni alla ko musurunga andan du kari atubul laqan sogono ko min gane sira su gawanya na on kala kahiri an kundam ko masala hondalay honda sigira kengane sirin damben su ho konanda sirin damben su wan kallen kan jina maga iwo sehne tira kan pakanga iwo soyini tira kan pakanga a masala na lidi an kundam ko ana somadi andara ke walla yaw ani mo to kan kallen ko ni bane bane Allah subhanahu wa ta'ala Allah farin kin sallallahu alaihi wasallam ho ga wono kin mo bane yana tren kamallenki watin so ambana nga serebe ndai an wo soyini an wonna karni ba ora ayan hilli qarakim min nan dangi kebrenga an anda sorno halle granan diga an ana mungun an tawanga na simme granan diga asugo ndaya na gille himme ga di tongi akoka di tongi himbe ganta ka ba ko kama ke kon nan sire kindi anta baki duma ko mi ke yugo khallemme adan gin ju ko sabura tubun ne wa kenda ani tokotin Allah a harsa anda ayan yugo koni ngi ganda simmay Allah nsondo me ngun nyukini pate ngun nyukini kamma anti jamawono ke jamange takanyari de Allah ga ne ya honu ma ana honu yanga ngata yellin kiyo jama be har santatu ngaga takin jama ke Allah ngi kanu ke digame wure de aw duwa nyana Allah anga ne ngi kalli kota be nan kara an killendi nkara kota serem magati ngiana ayanki ngiana kasanka ngiana buru kinya duwa ngo watsu Allah khara kenya da yamama kota musailma kazabi awakin makayan pakati a togononga be sura wari gajallanga anyino
abalna tunu ama wari hurundi ama wari mana burundi agar himbe mun Allah magani kini ngane kallan nan kara ni na tongo jihadinya serem magatin gana yanki serem magatin gana buru wala serem ngara golbure nyam ngomo agama ke nibo nyugoi tubul la kan windin ga gollu waranga ne kenya Allah yimana tubul la kan soknan kane bismillah المنافقون أتمنا هغين يقمنا والمنافقات أرمنا هغين يغرما كي كوتانا كمسكي منا هغين يقو نو مدينة كمون نغتي أنا جامون دي أوا منا هغين يغري أكيو مدينة هونو تي كامي أدو تانيري هني يغرينا بسم الله بعضهم ati iyugonunga ayugonna yagare iyani mei koy isun qaba dinandi ka abda ishai alwahidi aqomi gorondi kete goron kete bani na kete bani iyani mei muna hagi yugonda yagare iyani mei يأمرون isuka mante maniyana ina komun yamarini بالمنكر awati hobure nyai kahira ondo kutai وينهون iwo komun kabana عن baka المعروف hosirenga tungunde timmande alla faren kanuye alla faren nyamar batuye ay ina ga baka kenga ma kyani gollenga ويقبضون أيديهم muna hagin mu kitulligana رسول الله allah taala imme aywa imungu alla batuyenga فنسيهم allah taala khara imugo mugo en kharigiya إن أنيمي. المنافقين ati muna hagin nga هم itigi الفاسقون yani dinam bakanu kebirenga aywa ikhbarin kankai ari ikhbarin goni ari mo an kuton goni muna hagi anta hosire nyana anta ngalla hosire anda ngare hosire nga awan patane ikitulli gandeni awreni maniya igori banen tara alla killendi awren kinye ke wure hiti ndey sallini tibi kitulli ganade ay kembidi tongu bide sawabay ken tafsirin tano nan dikin tafsiriya himbe tuge ngo himbe kama ken tano awre heti muna hayanga ne salli ayu kitili na awre heti kinga kitiriga ye kiti walle asun islam agun salli mo gon way sere suganda kanda tanga nan kitili ga nan salli tan salle masro kenna qalle ngim da Allah qalle sere suganda kanda anga nan kitinga nan salli kenna kama nan qalle ngim da Allah qalle kitiriga in islam agun salli mo gon ya kiti walle islam agun salli mo gon ay ngon ta qur'ana di tike ngureni muna harin kitili kana kentana muna hari ta mo jenni manzanai ida alla batten to kono alla bati ngo mo be kina serenga alla khara kelli ga kenta kini hunga kiya sabra daiman i haten qotenni i wanchantenni i sondo men serehe anganda alla batu ti khalasenga kebrenga mo ni wa alla ma aw kenkinanga nga kenta kini munahaga sersu go kirana tukini war sango sumunu mo yonu wono amma kata baka kundunga ango kem modi anyi meterni aya ga munno mosri anga ngina wan kuma na nyamo be ho kora wan kuma na munahaga ko wangulli kemballe angana alla bati nya kuma ga mundi amma ga mogobe allogo mogo an kono duma denga wa kama makem mogo ndambe garankita bismillah وعد الله المنافقين kebirenga ati kebiya serebe go kundu kenni mani ati fasiqin yani alla da munahari yugun ari baba ni gongo aro munahari yarun gongo aro kafirin gongo jahannama yimbenga dumanu niyam awa yimbenni ati yimbegen ken koni ni wasanga de aha ido himbe kan kabani kenga wa kengi kaneno wal'anahum law alladhi langa ولهم عذاب yanga ngate wo idangani ken torantinni de amma ta bunu munahari maka
kahirin gondi kahirin atabane ari lungunya tini kahiriya bi anke mbi ok mona andu toro na hoygo nunya tan islamiya wa jukunu binigo mona ko tikeni mona ha juku ma kungandi a hayde kahirnu manjate kapiya dunadi ikutun dengandi islamu kana manjate kapiya kun dengandi la gara gara antla gara Allah ta'ala jahannaba tandu madi ato munafiqin hubrede muzabzabin la ilaha illa wa la ilaha illa iwidu kapakui kunti dambini katiya kuy me kandidu idambini katiya munafiqun brende ango himbendo menaga i ho hontan kapidu on la rangale nyime buwadi dunada mato ke mburenni hulani yani hulani wa anken kaw kuna nogon karakuda an kuna nogon an kuna karakuda be swan jukuntu la ran bi nyime buwadi an nanya kundunga an ga tukini golle de muna hawo hubre bismillah ati iwa ko yemmu mogomme kuminu ga danga kane Allah fara kharaga butte murade ke memma jope sisa ati kane imbi ga dangi kane kafirun ni munafiqinunya iyan qoto sembeya dinanta an kullenki munafiqinun da kahirunga iyan gaba nabure dina gai iyan gaba lemme dina gai ngakundi dulungu tunari lungu bugundi awati idunan takenye angu munafiqin ka akano kuma ga dulungu bugundi taga dunan takenga koy mogombe yemmu ngari du lalungo aga kane ti dunan takenga ankun khobe munafiqun na Allah faram buti buru na salama gumbegu kalladhi koy yemmu ngaqube mogombe iga khobe kemmenundi ati ko mangu to buru gollen subono iga golle sunya dunada bono la kharaqa barajentay ati ko mangu to buru serebe gollenga bono kun tigi tigi kun to gone ti kasaranto an salli an sumu an jakka an piji aywa amma har bani suranda man sabura tanyu munafiqini anda qatin soni anda sirunku anda sirundema anda sadaqa mbugundi la garati har bani man sabura tanyi kahiri bila kahirawo ken koni tuintengo ngamna haunga kebrenga serena ju atagmanjontu anna tagmanjontu ayan ngo kebe konni kena yugoy annam pakara to gadi maasi kunna ngarande de inda warande mun an juku ngandi here nya annam bu anabu andudi bismillah alam yatum naba'u alladhina yalli yemmun qawalu maryama kungari kane gillinu serunga aro adiranko kunni huru serunga aro samudranko salihu seru ado ibrahima serunga aro madyana dunkono shuaibu awaserun aro dibi benu ga kuppe awaluti seru na wutuna kupai mun kama kubi haiga konge kusu harun yalliya ti dalli bangandonga ida harun garan kutu Allah de su halaki Allah manya igari tonya de nantiri riga kundunga ai walakin qasa kanu imeyanya iga tunyungundini imede iridu toro ti harun kutayenga ibla harin hay aga hana jomme na kane aga masigi Allah sunangono de bismillah walmu'minuna kebrenga qur'an ganna honkoni ana hunenya koni bira magara munafiqun ko ni tagmon jonko ni digaranko ido hoburu be gan kabana dangi na kenko kebra awrni katta to ngona khalas ndonga kebra anyi mina hay ango jamabe di annakento adi to ngunda nunga iyugumma adu tungunda nan yagarimma iyugonunga kembe sintengo yugoi iwo yamarindini tu hosirenyai iwo kabandenyana baka hobure maga ikungo sallin dumandini
iwo jakkanginni ويطيعون iwo allahu taala batunu adi fare kumagankuto su wajibi allahu taala kumpinnana allahu taala nindana ñani de agara himbiye ko awa ñana de ayani gemundi ndananga وعد الله المؤمنين kebirenga ku qara minna allah subhanahu wa taala a haygara farkun kon himbe ga yido mina anyi mina hay ango jama bedi gilli diga men je para ati ba'dhum awliya wa ba'd munahagan qalli ati ba'dhum min ba'd munahagan la wilaya fima bainahum ima sawde damiyo ay mais islaminu bainahum li wilaya islaminu sawde mo me ihin kin de mo me idunga de mo meda angara islamin daga wure agay me sawde nda me a ku din de mo medi munahagan ngi ama ki khibarin da bada ti ba'dhum awliya ati ba'dhum min ba'din ini me ke gan himbe ke min ke me ke sawden da ke ga sawden da ke ke kitem pakanta ke di akana kitem pakanta di ina mejuti mani jamba me naburi gay me yagare kutuye me haju bononde ina metuti kenye ke sabura la wilaya bainal munafiqin bidan biya ga islam surun ko ala japa maniya ba'dhum awliya ba'd lo kun sakunte mo me kenta dugine ke abada ke ga ma kenta kenya na abada i sakunte mo me i hinun kinin to mo me ke bida kape o kape wo salli ne wo sumunu i sakunte ta me munafiqun ne a suga ne mu yanunga a ko sakame bane iju kunni ku qallil laksini agan kaba mogobe ona husire nya ona me warai ina kenya nyana ona huburen to kono ona me hatai ina kenya nyana salli ngan kaba nyana mogobe yo kenya na munahaganun salli mogo akon dengo idha qamu ila salat qamu kusala ngaslamin qalli al iqama iwa nyana qomi alla gara mundi maga mogobe yo jakkana Allah di fare kibren ariko ati wajibi Allah wi hinna dunadi timaniya way munahagan qalle ala koni fana ati nasullah fana siyahu igra batiyen togono batiyen mo en kahana Allah da ken qarika antakiniya me bira kebe kuga wangana nan suro batiyen mo be ago kinniya ati wa kinniya arari bi harf tanfis wajibi Allah honda wajibina kamade nkanga mogo yugo no anganda ken qoniya ay mira wajibi ndi du kamana ken garantin kina o kenya na ngili dunadi limana nga usira ngo kinanga Allah tuwagum posre aw ken kinanga la garaga khalle honni ken ko arjanna do inema ko bati en ha gili dunadi angaktana khalas en ha gili dunadi angaktana bismillah وعد الله المؤمنين الله دا مؤمن يغنينا ارو مؤمن يغرنينا ارجنا غورنا ورلقون غورن ورلقون ري سانغاسون ري خالدين دومانو نيا ارجنني ومساكن ارينينا تاغو دينغرا كاي اكن ليدي في جنات عدن كيمو تاغي ارجنن كاندي وردوان arinyina dunga qoreya kinga gilli alla katiya أكبر kenya qora dinan takisuya alla dungaye an qora jannatu tajri min tahtiha al-anhar an qora arjanna dumayenga an qora masakin tayyiba an qora jannatu adin alla dungaye ko memma kenya qora hunsu bas alla ganda dunya magane kisu garo sabatini anda ke sunya anda nani amadunga ma ko tabane awan kapame nangu to bakano kibra Allah dunga ko memma zalika Allah dunga yenga ken tigi tigi kenya ne takenga ken porengani ya sawra sahabanun tugarun to maga itugarun to maga sahabanun tugarun taslamunun maga kinya sabun angana duwaunya himbe gam pasu honsu ya angutin arna kenyida
angani togon ko bani radiyallahu anhu parce que alla dunga ko memma honta kenya baka o mi kunni sero ayi tugarunta igara himbe nya oda i tugarunto maka oranta ho kinniya oranta ho konni duwaya me himbe mi alla gati an qora honsuya illi ko men anda kita kin alla dungenya kin sawura ondi togon ko su o arna dungenya maka na sahaban togon ko nani amma kenko kempiti jukui na sahaban togon ko ta anna keko arna dunga ma ande mun do ke faru ngani togon ko ta anna kisiyo ne nema mun do Allah ma ida bismillah يا أيها النبي ya annabi nyimmege جاهد الكفار Allah subhanahu wa ta'ala ayaken nogondi ara huyu woni kone sisa jannat adini ara mun kanne ni janna ni nagompo kebire nga islamu mina yugo mina yagare arjanna di nagun gabenya na amma ambane ando sere kalle agabe e nago bani gande sere magadunari yede kenne khairinga de nago be galli anda awamma an sagon tenari kenne khairinga de boti arjanna kemmenga bengena sire bane bane suma amenga be yugo maga ya gare maga ando sire ka huwe ara maga kuto timaniya nago gumen pamini mani ji sabra nda ko su awda ay jimpim buga angolendi tajri min tahti al anhar wara laqun yamurnu nago ke wure yitungure arjanna yime kompundo menaga awurnuno patari ngana ko su sere simina mani ji ati aro masakina tayyiba tagura lingi kyon koni kendi wurewo me tagura lingi alla farengara ko mo be kenyeni yage ma me wari taroma me mugu harama yang kasre no ti jannatu adin tagura arjannan kanyen de yani anga kino keta koni an tagura keta awrin kinye parce que la tazalu wala tahulu anda yillene anta kupede keta koni anta ko kini arab kanni me wuri غير الله فارن ترندي يلي مساكن الطيبة تاغن أرجانا كان تيلي كني مني أتي سانغان سو يغويا أتي سانغان سو يغويا ني أدبان دون لبلمبانيا كين سانغان سو تانيري كاوادي كاسو دبان دون ياقوتي دومبينا كاسو غونو تانيري كومبي وادي أدبان دون إمرود قلنا كومبي سو غوادي تانيري قرغا وادي karagabane suga wono tanyere baydo bayndengade baydo ku suko hamande hor honta gloria hor honda jagoy arjanna baydo nta baydo jagom pokondi angane hillo bay me kama anda wurran kallengali ay ken tarde ay ango ke tanyere bayni me kama asu jagom bundengo selang asu sisa darana nyugo bugo kungo kundu ngamine igure nanga wami hono allo abba hillo bayni me kama wo walli bangana gorega be bundi hono awon siko bayni me kama wo me walli angana gorega be buna won ngato bayni me kama su jagon walli alla gar ho kun qur'ana di ati aso bangene asu igati ho wono surunga masaga wakati asurn bange لكل نبأ مستقر أصوبا جن أدهينا دعي تغو تغي كما هورل عيبان وكين كما تغو تغي كما هورل عيبان وكين كما كي غبني دي كي كومبي حقه دو كي قرقه حقه دو كي بيدو حقه كي كومبي أتغني أنا جاموني تي تاورا ليني irelli de
awre waya nyuguri na kai kengana bono kombe o kompedi tanyere yiganin tabali wono yiganin tabali sukama tanyere yiganin none wa kama ireli de masakin tayyiba arna kino lakino arjana lide la ilaha illallah أردك سنين بيان نار جنة كنوي بسم الله يا أيها النبي يا النبي نمك جاهد الكفار أنجنا كافر جهادي تي أيوة تكهنا والمنافقين أن منافق جهادي تي نينغا أرحجة واغلظ أن مبلغتو منافق كما تبيعون دينغا أنك هم أرجوهن دينغا أن تو منافق دو كايرون تاو دينغرانغا كني جهنمين لغرين نقوم بنو كني جهنمين ara munafiqun man kutonko islam surum bagan kutonko no munafiqun digaranko islam surum digaranko anyi mina hay asureni ama bite to magara koyoya no kanundai ama khairi kitara to magara annaka mundi akono da na koyoya no kanundadi kendi anna wuru bakake katake بسم الله يعلفون الله سبحانه وتعالى عرو قرام نغا مناهغي أجا جمعونا مناهغي مغاداري أنا داري كلا كنت لانكينا أركنت لكنيمي وقال كيان نسيزا مناهغي مغاداري أنغندا كسوا كما الله ركني يكو وغلظ عليهم أهجان سكندي نا دغامن قنوندي نا مبرغتوا كما نا بيغو نا غوهو نا غولم بونين كوي كبرنا أكن خيرين وكندي تاغن خيرين وكندي غوسو كندا داري نا منو ميني كندغا aywa ari wunya kundu lagara diga jahannama khairin tari de kata blaga diga ga ago kuba ago obero men gaire ana hi ko yosu ko mandenga bada wasu bir sana meri watu mo suntai Allah walla kiliya aw jukunu be konni tigani mun han jukuma ago serebe danga watu awaju annaro Allah ko yimi waju ni mo gon gabeni awre hanna qirina tawni na kembe besuri iwaju mogo besuri famu mogo ago famu ni mogo be suturadi na kille ko yai na bugu bitedi ken dabare maga togono ko ni ahaju ngo bono ma kenya de walli bur nyaana su di golle bure adabari mogo anda ko to kenga aw segene honne aro nyana yimi anta sorno manga nak mun nyime tawni kesinga asoro nyana ngande sorno kumpalle ma kunya hina bismillah يحلفون adi wo kunana an uti Allah ta'ala ما قالوا nandi ikumma ke digame ko digame benda kinyanga nantira keko angani tirni wo kunana omako ولقد قالوا allati wallah allati dankana unge magade ida digame ko digame be ga nyana kafiringa وكفروا ken sabura ikahirago بعد إسلامهم itongonden palle ken sabura digamu wono islami ngana ko bana nyana kahiriya iretegi aw digamendi aw gollendi digamu wono angana bu Allah kendi bana islami anya kahiriya an gabado Allah bange an gabado faren bange an gabado Allah ho darondon bange andi bu Allah kendi bana anya kahiriya bismillah وهموا ati munahinu ko hammi ti honga لم ينالوا anna imaken kita akwani jukunu nya koni wati nyugo ibugunte
ande gamni tabuk ila gemmeñu go dabari aqaba warlaqinga awa ti Allah farenga na setu kotinga mabane in Allah faren jamba aywa ya dabar kamo kon iri dunya mo godi ganda tuini mo be ira kungara golle ke o kure jaman kore ni tamman mo binu sere ila sanki ti Allah farenti iganda kini aqaba sere summa arono ibane halle akhlas baro jaman ngandaro himbe galli da kenta kete bo himbe na kiye kinga wanga na himbe na kiye kinga wanga angenda mina imai ta Allah farende sere mari lengi bane halle ira ken kasang garanti mun dalli garenga de awina Allah halewa wahay nyanka na ko Allah farenda nan di ke gre so ndenga kanema Allah farenda surunyu gonun kri ne gamun ya wa Ammar ibn Yasir wadi Huzaifah wadi ibn Yaman nan de qadiga kenno ko hulani aga na diga honu siginten wono aga na herenya ni nyengendi baka kilenga ni laton di kilenga kunda surunka hiye diga ira ni wono soro tamido halle iri dunya mo di serega ndi tunu mo be ni mo soro ndengo imar serema Allah farin di serema haro yeti mayime Allah farin no guki tawandi abakano khala ire wara rabbira suronde bogati kebe isagirni Allah faran da gara sere tudiwa iti ay ado hulani yani ado hulani ado hulani ado hulani ado hulani ado hulani ay sujjati iri dunya mo wori angun ditu ayu sigi mentu no wa iti ay nyamunda ninge jamba Allah den khibari tay iti Allah fare kebe anda sikondigi yungolan kutu ati ay karaken tokono i golle kunti toko ngo kananga na kenya kenne setanai wodi Muhammadu ga yisa gon kita wakati kebe o ma ko ti tunga yugo nyeni anga na de ma bane i golle ngani sawon kita wankalli bidan da gari sagon kita anya anda ya commencer a ko na isrun kare nta mun da kenna koni i golli gure kebe ga ko na dabarde anti toko Allah sallallahu alaihi wasallam ajuku ala golle to na kenya sere wal qudwa mangar hoygo to hoygo sabra kimballe jambanya Allah faren kanne ma ko ni akamanin kalla ay mit qirato kono ngo kanna imagari ken kanya ishetanga agari sagon kita a commencer a komana i jama a komana ibuno we hanga ko kunu yi angana dema na sabatindi aga sabati bane ya wange bakano hina kibira dan fara ngono an min ma wondo hankata bana we nani Allah winge khibarne ti i gollenga bane i ho wonde ngekta bo muna haga no nga sehengo to kino gondi iran be sun kono Allah faren sede higabe wono nga to kono higo sabura higabe wono atono higo sabura angana tan hi sukunya e kambanga a anda sorno de angang kitilu nani me yagendi no bismillah kibra ko ayanu yanka Allah faren de khirini tirndi ikuna on ta kalai o ku he bismillah وما نقموا Allah fare Allah ti ina ku gollu nyana ko mi munen wani di iwa munati wan kalli na ken munen yatuka ken munen mani Allah ti inta munda na inta ho bimmenti diga mun na ken bugundi de إلا أن maganta kuyani
آناهم الله Allah da aywa sahabanun karin ni niya bannai ورسوله adi fare من ti فضله fasun takunwa kinya muneni di aha inyi tinya Allah ya wundi ku kallin takoto nan karan na buyenda ampa wanga nan karata ngono Muhammadu bate kenni bitu hillai irin tempai idigan tempai nginda kamana ndigade ho an ko banan ka haida dai iya ganta diga mogoy yo ko ho simman dak man nyakundu o kinya muneni ri kebirenga ona karata wana sallallahu ya lenki tanyere ugu se ora bate kebirenga kuntra karre kebire ona kar lenki wa mana kam ho bi menti dede maganta Allah di farenda sahaba nunya banai amati Allah ri nya banai na to kenga de ayati Allah ri farendi nya banai kebire Allah ri faren nya sere Allah ri faren nya unyana bananga wa ni kumumba na wona Allah ri faren nya ma Allah banahe wa bil haqiqa tu nden himbe gani nka annatu koronde qore nyawire Allah sallallahu ati Allah ni kuindana ngami kan tagandana Allah huwa al-mu'ti wa ana al-qasim Allah to ni kuindana ngi kat Allah di kan tagandana kibra mana qore nyawire koronde qore nyawire ngana tan na kiya on ko ni antani mene ime diga men de huye ho ga grip Allah kata kome Allah farim palle ponira bugande ho ga grip khairi kata kome Allah farim palle agani wasutuma bonira bugande antakta ayani nagam po kore nga komundi kamanaga ayani khalifa kore nga komundi kamanaga لولاه أي لولا توسطه لما بقي الوجود أقل من لهواته الله فارن بالله يعني الله فارن قام بقنا يكمندو الله دو منغا تغهون دا هري ياغ تقران ونيانو سو هلاكني او خير سودي او نيما سودي الله فارن بالله بونينا بوغاندي عند الله فارن قانو أنا يا تاري عند قنيو أنا يا تاري وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فتمنتون الله يا هوي الله نكين دانanga الله فارين انتقن دانanga de donc kin digami aw manango bakake aya yakama bo kem bi mebe go muna hagan du giliken kota de har lenki kem mone bane yana muna hagan har sobake tayin na no koso Allah farin yankonni akarongo yankonni asore yankonni awdigi serenga sa awdiga ngasa ge kisma to onta konni ngarango to onta konni nyime to onta konni anga ma waranyon kolani nanti Allah na ke kalle ke kinai an wuti ni ke bila ngebe karongo ma hoyawa an garanta ken konni o sumbana an wala garanta ken konni de kebira anga simana wena mo antar nya kundunga kebira nga kemmo ne ngoto kandi kiya sawan ayanda ko Allah faran konni Allah fara kara tankarati butumbuinga o kemo wadi aya suwa yanka ken kota muna hagendi ate ken tidade Allah gana bugu himbe wure kota be anime diga ho hontamma ligaran tamma sembiran tamma bira muna hagen su ke gongonde no gonde بسم الله ومنهم من عدي يمو قل منا هغنوا هدى الله الله تعالى الله لما وإن آتانا والله الله ندوكم من فضله إفسنون داغونا لنصدقن موغنيا صدق بوندانوا
ولنكونن mo ganya gilli alla komo surunga o jakam bugundini o nahilan sadaqan bugundini o bezu haqqen kinne alla ganda kinyo kura da kella hidun kini alla ganda na buren kinyo kuya o jakam bugundini o sadaqan bugundini bismillah atibirambe allah ta'ala gariku i fasangun taunga i kusaga kutungana go bi ta allah fasangun taunga ima fardan kini kille makin nahilanga وتولوا i halla koy baga allah batiyenga i kunya muriduna inya balli yamuimme isga kane mbaranya na kembane burhere mbaranya na muskanya ingane nyimenta na ndanya ni njondi فأعقبهم نفاقا atikin samura ke gollindam be keri illagarndi maniya munahaqa في ara ke قلوبهم munahaqa sabatindi isondo mendi إلى يوم ke munahaqa ndagilli de makota be iga يلقونه alla gemalle ma ke ngure ke munahaqa wo brene keta ira wo kalla ira wo wundini بما oti gollu nyugon wono awina sawina tubul laqan so serun kane ango kun ane kumana hun terenka ango kun terenka na alla ganda kenko gollu bedi gollen su bureni de am goto kun gollu ati manna sabu ni honga akhlafu allah ma أخلف ira الله alla sori honga igara وعدوه himbe nyi nankine وبما aduti himbe كانوا iganya يكذبون igara kengaran kutu makala bon aqallina tubul laqan so akane at ku hilani allah mutu alla da ara sori allah farin gara himbe kara amma sagai ati ke ditongi kina nyime khalle kibirama ay sadaqan de wajibi he jakan ni fardanye nta kinni fasragu garinye ni hini kafiragu nga keta aken kalle keta adangi kesuya parce que angana fardan takengutu kendi keta farda kaw fardai sadaqa nen kan mustahabu nyei angana ken ka takengutu kenanya wajibi nga kebirenga seren ango annam salama gon no gondi ko am pakara to angul lundan diga mo godi ho serengani angana takengutu anya wajibi nyei himi gani wajibi angana ken takengutu ken wuda ko likanga ho likke keta kebira am pakara to kundi de kunti man balago seremaga aw ngina sawi aw tubul laqan sokonan kade takzib sallim bima ko serra tumuhe nta sallini aha kenni diga men ko kenni kido nga tumuhe anga da ken ko bananya kahiriya gore ngem maganta jaka bonni kenni sehenyu ko akitengo nga jakam bi di tumuyi anga da ken ko bananya kahiri hijungo kem mogodi ho gani alla gara ko mobe anti tongu hebane onyana kahiri ken qara yugo kita o kebiranga na ko hay wa ko linti serebe ganda wurdi mutuna wara tanya galama jigina alla ga maka haga man sawra ورد متينا وراء فيه تخليف الله ما وعدته أنغر الله يدو بيكين الله عند الله يدو كسوري كي صالة بابي هاي توبو لقن سوغيا كاني الله غرا سابونكو أراجو پامني أغا الله يدو بيكين الله يدو كسوري لا يدو كسوري فردانو وأكون من الصالحين كني مو نفق نبي نيانا ناني الله راهي كين أكون من الصالحين nafa ne be gadi wajibi in kam masadaqa don do khairin nyangu awdo kenya timo ken kanyana la wurdi wutu yem piti wajibiya mianga na wutu lo kengari maro kengari ngambugu kentare de serenga na wurdi wutu nambugu Allah ga makka hanga ango kalla yumara komanga man sawura ki ayani adalen goy parce que anda hosire wa takengutu na Allah dungutu Allah jome na gane nga dabar na Allah nta kenyana kabani hinu nyugani ngo kenyana ya mar hinu nyugani ngo ke Allah hin koni hakke nyana ke wakati ado ke moko isu kamantengo Allah diga mendo Allah faren diga mendi anti ya hotango kenyana
anati yahum buga de ga anja tene maniya anda Allah du be wutu Allah da amma kinyati man nanti farida he naam salabatu qalluke digam bilani bi harrayo hanan ni fardanga ilani bi fardayo radigam hilawtu Allah da ati hana la nasaddaqanna kinni jakka wala nakunanna min as-salihin kenni suronde kunduga ku hilli nyambala wama himbe gara tubul la kan soga kani ku takewadi wa bima kana yukazibun jakam parengai ati Allah faren parenda nge koni kedi lembo nyeta e Allah ti jakka nge di lembo imbana amma Allah faren kutawa wah kebira nanti aw yumara kuma ga on kinni sirenga addalle ni wahaki qur'ana hakanga gabe kena yugo laydu mutu Allah dan am pakara to qade am pakara to qade anya wajibi ngawo anya mustahabu ngawo anya sunna ngawo anga laydu ngani wutu ketara adangi kan sukama ke yugo munaha may na ngaso koy ay munaha may lahidu mutu wati munaha may parce que qur'ana wo so ya ko noda honu wucce inay honu khalla gari nyana ya jukunu go ngodo ko sere nyana o kebirenga ke mayide ke to nyanyi nan qaso ti misiden qurquru na sabu nyama baka misirendi ngallahi du ketti mambalago kingina munaha on kay kayugo sahaba qore sahaba kallangunde amay bakka misirendi amay bakka islamin jamandi daiman aw jama senendi Allah farinda korosi si sauganda salibane salamu alayk akusaga bugu Allah farindi hulani mani sabura an ga munaharin gulle menyana ati nke kurinya nin kita ndi nyake irambani ano maga ngira wurni salli jaman jaman kanu yen samuda bon ka hana ganda diga bane nga bugundi ni awa nakina kai ana salli wakati ndi bokenya sabuni kebrenga Allah nyaginda ngani Allah ningar jage nyurbandi wad hinjo be kunduya mangana to na sukoni wa ati Allah fare ati Allah nyaginda ningar jaga na buriya Allah fare ta ati salaba ati ampine wonde hadamare me honne be ga wamma ga angara wo aywa akufana am pasanda hokore be angaranta kufana ede parce que oti kufande ngeni batiyenga batiye sugono wa kullu ibadatin shukrun li ni'mati batiye sugono nema nyuga kufande angoro himbe kufande da Allah wa batiye nyana na surondi kinnan pasanda himbe ga nakinanga anta surondi ne ade aya ari khari Allah farenga ana Allah nyaga ina hokita iganda hokita yo besu haqqin sigini wanya na kun Allah farenda kindi ami kara honne be ga wamma an suturanga wara am paso anda gabo angaranta bugunin ti yaga ngade ama girkem mo di Allah garo ati Allah farene in kunati kamane be ga ran kati tunga Allah ga na buren kininge wallahi dum mutunu ngobbe su haqqin kinni haqqe su gawadi Allah haqqen de ko mpaka ngasu sigini killahi do gore ngade Allah faran kusagati Allah salabatu warjaga na burei Allah faren gati Allah na hulane warjaga na burei amma na buren pakke koni kinga bonade aw billahi nunwa aradaba numara dabanu ku jidi koy quron jidi mo ani deben lagari aw alligin honne Allah to honne abugu kampallenga aywa holol lakan wono adiga taguno ari dabanu keda
serebe me baka misirendi mi ga otina da ti misiren kurukuro ke daba nunga gabo honni aga diga kampalenga anya mani aketa asallen to maniya sali hanando lasara kuturo ngo sallin daba nundi sawo ngo sallin no sawo ngo sallin no daba nun gabo nan gabo Allah to de benga dadai to maniya juman ko tamba ne a warni misirendi iga gabo nan gabo Allah to dadai al to maniya keta antakarni jumanga jaman pinde de benda antarni juman ko tanga ndakita a warni sigi killendi himminu ga warni aw kuntirni ni awasti ona maninya salama kunti qammo Allah farna manigo khutubandi lenki ay min takarli kana karigo hingabo kebirenga iwa yaren ko nada ko te Allah faren pay ga simmay ati jama awasala batu kana maninya kundu iti Allah fare sala batu lengi daba bega wa maga inta tungono holombane di Allah farendi ata hinengo anya hinna honga kita bas ho garo serendo ibati mo serenna kene hinna ndago ken ko man hinna honi ho grando bati en naga ho dambe an kamane hinna honi kita parce que anda ho tuguna ne utuna ho kore wara himma grikem ngodi jaka ayanulli Allah farenda Sulaiman ken waqi awa gilli jo haynan gonga ay wara soroku hilli qri ara jakam pinkida na jakam mogonko na jakabe go rigene na wum paqe andakni ke haqaya ke dabana jakanga andakni ke haqaya ke dab haqana jakanga ke dabanda bena jakanga ari saha ati dangani ago dangini sala ba kama bun hatibi ara yugo nyuka koni ken Sulaiman rankinga ago dangini akana kama agani jakalliga iga bugu ken sala bay ira jakam mugon kada yawa ira Allah farim bataren qara ay miramugo atingo koni maga ke koni hiti hotane masagalle sagallen koni ga he kero sagallen so madu habe yo ati hingani mugo be sa diga hina ane sagene aga worni yede ngim pakar la mununu idgante gilli awa Sulaiman kengara mugo Allah farim parun worni ay miri dabanum pay nyogon siru ari sugurani waratiyo ken kinni jakanga kem palle soroku hilliri igari ira mogon kada ati arayin kira ku sugura ni kini ngi walla hakane bas inda mugu taga worni iti ay antanya na kundunga koy hakke yugani kinyaw kinni aro daban dambe yugani na daban posiren sagara tigeni jakanga islam ma ken koni ati ay alungi nyimiada nyimmi anti kundunga aywa idangi do daba maranunga ila jakkanun suriga itla halle qari isagi kata sala batu qari kuma yimeti ndeerni ati qara darge ko inna hay qarre ara hay qari ati njoko ni maga kini sagalle nyai sagalle ngahe aro sagalle so mado habe qadiga ngim pakar la munun Allah ganda tubun te gasren kana bureni di hadi be su garanya antaranya anya gawira gabelli antaranya igari bane Allah farendi wari kati blago sehene de hari imam ko nenya de Allah faren ko sagati salabatu anya hinna honga keta ako sagara duawnya himbe gara na bure sire ngari kane nani hari masehe ara duawnya keda ara ke hinne londi tebirenga ida kibaren kara to nganga duwa himbe da ari na bude surun sagara ni waro kane haro gata antanya na kundu atoli tay kilungi yimada nga sala ba biangara hinne londi to nganya hinna honga de o digante o mo yaga kitay aton sage o sagante o mo yaga kitay ina kemo ko sharia mo dabar Allah faran golunya kam sallallahu alaihi wasallam kenna sirun girindi kata dabagumunga kini sunna nye nat kenda sa'i aw kini daba gumwa ita quranga wa haqqe nyugo an koni dambe nyugo an koni ngani men nyungi ngana senunga
na hokkini himbe gam pasamunta ho wajibin tenga ken ga basiya Allah fare ma sagandi timma kenya ga kini Allah subhanahu wa ta'ala anya ande salaba aganda sallibane tani baka Allah farin tada anya kammo an muna harin gullin yana amma Allah farin tun yalli maniu parce que ay matu yigo kon hukurumba be nya sisa muna harin gullin gani kin salamu nganya bana nan girna diga amma tun telli mani Allah farin kama kada nanti an ke gullin yana ai adi sala ban ya nga sama muna harin gullin yana amma tun yalli kin kan parce que awatu iwo kuna golle be nya sisa keni muna hagan golle nya ken wureni atu indeni nan qaso nanti sallenga nya bane nan giri nan diga keni muna hagan golle nya parce que Allah farsa sallamati an wotagunu subhanallah tanji kedo sikko alhamdulillah tanji kedo sikko allah akbar tanji kedo sikko ken o gemme tanga be kabui an wa timmandini ti shahada nga na timmandi kami ti kenni sunna ñi an ga nanya aw junubu ñahana nga muna hagaru ngalle salli kani farda nga sa kenga ñe bana mani nga akini mati anga salli bani haranga mo tananya atanya me atanga salli kenni salli ñi me ati salli palle anna kenga hananya sere sugo sunnanga ni usre sere ma kan ta ma la ko te ken kamanen kana abani haminda farranga hazi yan qaida ini munahagan ngul qasin ni li Allah faran ki ndi assalamu alaikum keni girna sinde angna wani sere suri munahagan ngul ni ta ko hina annake dabari sallim palle kyan qabananya ken na dangi akoni ntengo sallim palle ni duwa jabi wakati nyi ko nan ndi haju ndanga ko besu haju wanga annan kisai ko yugono amuna kita donc sallim palin do jabi wakati ni ma kata nyana wakati sunga wakati ni ko tawu anna Allah nyaga anna duwanya sallim palin do jabi wakati ni allati Allah farenda fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab ko nuda kem facari aw tati Allah farenda angana tla sallinga andu tampindi ti duwanga wanda fitar kin imbe ko Allah farana anyi men ta kenya na atu intemu nan kaso kini muna hanu nya golle ke ya sawura Allah fare mati ke golle akini me matir ni khati ke golle bi asreni do qoto angana salli antaw mo wa subhanallahi ko ne ke dabari nanti itanna nya sallim palliya imati annan taguna nyano ay keyawa ko ni nanti itannan taguna nyano ginde igame taguna nyano himenu gama nyana imai kunta mo nyana digunu mona hagenu tannan taguna nya salli raje hindangi ke mogodi bira kebe ayenga yanka na khibaren ko aywa keta aramugu nanti khibaren boni maga Allah subhanahu wa ta'ala anganda digamugu tagman cempai awa sunyana jamanyi an kana ni ayanka sirbane yadi kede kenwure ni maniya ke aya akite ngologene sere o sere sala batu maanku to kiga wandi na wutu aya nyanka kotanga maduna ga gri beso atake wadi ke to angana aya no ko hay awa suko ni jama maanku to ko mo ngoni ayanka ke ade ngura men suya agara ke mu ari kata Allah faringa ari jakalli Allah farendi inna Allah mana'ani an aqbala minka
alla rin kabannan jakalliga salabatu alla tinna magan jakalliga adiga aw wunu aw sen korona jugiyon golandi alla farandangi halle abubakari nya khalifa nga arari kenga kenti ay alla fare ma himberiga ngenda kelliga na de abubakar ko islamin gaja jakkan kini akini balagoni ngangen galle ay alla fare ona kenya serene kem palle sayna umar kiyeni aru jakalli umar mariga kem palle sayna usman kiyeni aru jakalli usman mariga usman kiyendi a fati kendi ara wunga ben kita na burenga ben kita ara manisro arbane indi wu na bure ken kita ye dunwa de ken wureti Allah wa munda de mani sabuda Allah fare Allah ga ta magariga bas Allah yawo hintu na'am Allah watu ndagamne aro na bure kiri i horen tangaye ne sabuda ari na buren tangaye amari tubu ya gille junubu Allah ti komen nan tubi an pogrenga kinda ga tubi comme Allah ga tubu mundu mo be Allah nyaari ga nga Allah watu ama tubi kem mo di keni to am mo kedina me hin sagere katamniya bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun nam pakra to gen gollu wono wo tubu lakan sono ko min kani bismillah أعلم يعلمون يالي مناغن ما توا نندي الله تعالى أو تيني يكون غندونا ونجواهم السر يعني كبيغ وان أن غندي أما كن يمكن تدهنا الله كنتو ونجواهم أو غندون قطو غندون يعني أنا مغو كني أنا كوالي ما نبانرا كني نجوان سر ني همبي أوان غندي هنا ما كو سر هنا النجوا أنا مغو أنا كوالي ما نكون هنا مناهرين ناتو كمي بيغوي ما يجي الله واتو وأن الله إمات ننتي الله تعالى هي مغنتين تو أنا يعني أنا نيكتو كبيرين أنا تلمونو أنا خرنا الله ده كي يا صابوني الله جما سالبا تقولك أرجعك اللي تعالى فارنا مارجا الله واتو أجمع به أو كنتو mona hagenu kisimogontiya de kisimogontiya lakini aya ngari na sadaqandin kona surondi na hanko lagara aga tora be nyon tono dumari na ko ago khira be kinna ko abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu aro wujunu nagati dirhamidi ati allah fare wujunu segyanyi maga nda tagandi banen payke illa sumun kamanga tagandi banen payke kibla ngani me pinu ya bonin tikinga Allah farinda duwa nyada Allah farinti barakallahu laka fima a'tayta wa fima amsakta da abdurrahman angara kibi kin Allah kin gore ga tagandenga Allah ganda barkandanda angara himbe to ko duwa maka khana yalli Allah ganda barkandanda عظيم دقامين كن مغو انتبهنا اللهم ارزق ثعلبة مالا كن قلنا مغون سوسا كتا مغو كتا بريو أرنا كني تاني بكي قال لي أرى بركي يكون كده بركي أرنا بركي رو هودي أنغرا كين تغان دو مغا أرنا بركي رو هودي همبي أنغرا كين كني الله barke ngurane khairi gabe donc khairi gabe ngoni khairi gabe nyede ara duwaw nya keda
me diga mun koni mo gonta bana himbe kallenga ni koni mo sirem bane ken kallen sunya usrenga himbe kallenga ni aro nyana husrenga aro nyana hobrenga ken kallen sunya hobrenga Allah ganda banin ko bani abanin ko ni na tokay kiyugo ibn Auf Abdurrahman ibn Auf Allah farin duwa ke sabuda aran kin na gure barke de a barke de aga fati an na bude ki gaboyin tunu mo be hiddan tan ho an na kun famu an na bude gaboyin tunu kendi yagarun na gati nyama ana bude tagandi segundi igara tagandi yagarun na gati do menaga ho wadi kengara himbe kita angatu awa yaren koni kampido nagompido simpido harempido dabampi yaren dagan stakini aro hogge madi anna gamundi nanti ana anna gamundi awa tan segge wudunu ana kenkiniya tan segge wudunu amin kalle ana kenkini aro keni yagar bane kallenga kemme nagatoni manimi tan segge wugunu men kalle ado donc kina na buren sumnu ke ya bane kalle aw gilla na buren ngotu ni himbe kadi ne gamni aywa ara tanji ke wugunu kome ara kempora ayme ati tanji ke wugunu kome ara kempora kengore ngabeni de anwatu ndo montane awasi ati tankarage wujunu dinare ina kenkini alla komu iganda kara tankarage wujunu a dinare digame de huye dinare bani wanti men kalbane kembala mu ngayime ati iganda kara ina wujune si wara alla kilini wujune si na qobi gurendi na kini jahari nyanganu ati ganda kara ubadrin ka kutube ga wono iga makara hina anna gamuni igari jati akotanga irani kame badrin ge wono ati kembirenga ikute be ganda warno serebane ina kamu nagati dinari kinai iganda kara na badrin ko be togo serebane ina kamu nagati dinari kinai kamu nagati men kalle kenta ngora kame kenga benni de akarana kame togon ati ganda karana Allah farin kagume be togono kebirenga nagon pongono kunnan ka hukendi aga fati ken nagon po inda ko mo be yagarun nagon pompi mi merdini ira nagon po be kini ya ken nagon po ira gaga kamun nagati wujunu suf angana ku nabru hay ku baka tagani sikan yeri wasina bure kesu na wure be tagani sikan ke o ktenadi ken nabure gabeni ken ko tambe har lenki kuni miliyaru nyel lenki har lenki kuni miliyaru nyel aken na hibiye mundu Allah ma bana nan yana de Allah farsa sallam Allah kana himiya bana wayna sahaba nundi aya na bure gumunti suya parce que Allah farenda adwa wunyada sahaba nundi ki jama gabe aya na bure nan punga suka mantenga su bismillah kedo kigari munahar ndi kanne to ken du ko ndai Allah ti sadaqa ne gawna ganna diga na wuren tagan li tagan diga anda kinya kundu ken du ko ndai aywa hotana ama hotana kida maganta abu aqil e majinan kenyani tamaro mude bani ar kinyalli aywa ati Allah fare nda sadaqa den khabare mugu aywa wuri koni aywa ngi wi jibu gondini na ho na gombo minindi tay
agara himbe kininga ara muru hilla kininga nda banen ginin korenga aywa banen pay ay mi honda lo Allah da Allah farin da riga ida akahu imenunga muna hagarun soy ti Allah hameoge wa anga wijibu nangara himbe kita ndaki nan korenga o ken takani ndi Allah hameoge wa angara hoko ni anganda hoko ni anganda honye hoko ni hada nifaq ken kembi jukusre himbe ganda gabenya du ko inde himbe khalle ganda honne ni ka pankore ma Allah la hokewa ya saba ayali ni ijuku burenko islamin nandu mogotkina bismillah alladhina yammu binu iga baraje mundanu lebunu gilli mu'minanunga isaraganunni dikun qani munafiqun والذين يمم قلبنو إن دوكتنا صدقا ما كنت إتم بحقني فسيسخرون إنني منهم كونغا بانوكو إن تكوندي دوكوي إن بقلنا إنتم بحقني إنني كونغا سخر الله تعالى تيكري توانغني وقليا إكرهم بينيا إذا تنبون تويدي ولهم عذاب يانغان قتي وإدغني أوا كن تورانتني السخرية يعني هو قوري ناريكا هني كن نقول لنا كن هو قوري كاغمين نوي ناغمين دي كونتا مغا اگر هيمبي كتا الله كانوا ينسامو على كن تغني هلوي نتغني كني كوري انا تغني كني الله كن هي قوري دي انكن كن تاغي مغلقي التي اذا تنبون تغيدي هو غي يمي مغلقي كن دي الله مغلقي ken sukhriya serum po qore ken tangen magallaqi Allah ma ken hi qore himbe go Allah ma hi qore anga mari ga hi qore ken anyi menta Allah ma hi qore bismillah استغفر kibiringa aray aw kamuna hagun koni ko dalla fare anke nda kafari gisumnenya لهم idangani wa أو لا تستغفر mama nyai da yimme kebirenga sugandi ngandi anda lunganda bas anki nyeni awa andu nyimi nyanya na khifarenga aywa angol lenyi goni na kafari gisumunde ayu matonunda nga kuseru qalle Allah fare aywa anda lunganda nya anda lunganda to Allah fare ndi aywa ginda ngarin sugandi kebirenga ngoni wa nyani da ke hara sireni Allah faran sireni de ginda ngarin sugandiya an gogan wanya ida bismillah إن تستغفر لهم Allah ti kebirenga haranga nda ka fari gisumunde nyai dangani 70 harita tanyereta فلن Allah taala konin ta kafarini Lahum. wa idangani de kebirenga Allah farenti ngana tunganda huka hukenga nguya hene kibiranga huka pai akomin takentu kibiranga golli duro nyana kina bangi tiki Allah farin kafar gese mundi na to ken ko danga maduna go gilli muna haka takentadi Allah farin gotina Allah nya he ko mumma ay muna haka takentadi Allah ni gara sugandi yenkine nanti ku koni ana qur'an wondi amara no wondi asumbana da atiwa nyana ngati haranga ndanyan tatanyire ndaya hini ma aywa atanga Allah diga men pay yelli ngana hoka hoka woya hene manda ya hene matu gonda ken duni hoka pay ngago kundunga kibiringa ntar golli durunya aya bani ngorna walangala sawa'un alayhim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum ata swambana Allah fare muna hakin koni antinga Allah nyahi maga on taya hini maga amma tun nyahi maga on taya hini maga ade kembira Allah rin kabay kembira nganyime kembira kuy qore be ga wono kumum maga ig kinga wara dina honsui in Allah faran kanjondenga Allah hegara kona qurande nanti muna hakin tarno Allah faran kanjondendi una muna hakin burende kinya sabuna Allah go wotini
iwo jahannaba di iwo dumena di bire ñuguno a wotini iwo jahannaba di iwo nokku juppendi parce que i bugu allah faren kanjonden nogondi komin kaka bugu ken nogondi bane an gollu nta kisindin de nta kisindin ya sawani duwa wuñina arna oro faren kanjonden de duwa sire ñani nga nafiqa wo ngara de anga nafiqi to antarna de bismillah ذلك ati ke sabunga nanti kafar gese mundi tan hasroni da بأن asabun yene kunga ikafirawo ta Allah bayina kunga adi faringa Allah ta'ala anta kunnun kandana kunga ni dinan bakani فرح المخلفون adi digambalinu inyagali بمقعدهم ti itagu yenga walma itagu dingranga خلاف رسول Allah الله faren palle ida gulli burenya ke de amma diga Allah faren diga nan togo ken akellu wanda wakarihu de basa diga mbalni kura koni ina jihadinya ti naburunga adi yimme nyonkinunga Allah ta'ala killenni وقالوا ina ti me dangani لا تنفروا an kunna maga bugunan diga kurenga awa taw yendi de قل an wotini dangani kebe ngani jahannaba yimbenga ayan koto tawye dina ke wakati tawyenga de iga nyana yafqahuna igo ken famunu imay to koyre parce que awati ngemu tawyenga aha sirahun nalli jinalli kiyen nan taw honta sirum maga agum ken pakatini kawon joppa wakati me agum ken entini mena tawye be ga wari girgi ha sajuga na harte tamo bakara kure Allah maka hanyi mo kala ni kya ko ni meda ida ke kini me na me torom pakage Allah tida jahannaba tawye be ga wono digambali nunda iga ndey go kento ni duna tawye ke uturna ndika bismillah فليضحكوا Allah fi qibarin ni kebren insoy قليلا honne yani i ñagali ye kedi so yeke honneyani de yani dunani وليبكوا ina wula gara كثيرا wucce gabe